Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nalpasin ti balay nga aramiden may maltaba kay. Kasano nga rudan day talakay. Di awan manen pagtrabahuam. Aguray manin ano adagayab. Anya nga tano ipadas tamat ti aglako iti barbecue, wenno fishball, kan agsari-sari istorta. Pangalahan ta ko may ti pagpuunan tangay. Adamat basit nga urnong talakay, mabalin mat siguro dayjay. Planuwem nga rod, no kasano bakit? Tano siya, awan ti amok no may papaniti ka kastabanag. Ngam tulungan nakto Ay naw, uwan kami na Agasawa ta nga rod, isurumbang lahat at tinulong ta. Agyaman naklakay. Sapay lakuma ta agbaligi ti plano ta. Iti kasta saan ta nga agparikot no awan pakitang danan ta. Anum taado akarnay malta nakaw. Aglako kami kinilakay ko iti barbecue nanang. Umanugot nila kay Mau. Nigudupay ti kunayo nanang. Uray anya sideline kat okay laang kan kwa na. Saan nga ta mabaen? Ay nawaw, anya ko matipagbainan na nanang. Saan mi matatakawan ti ila ko mi? Madanagan naklaang. Taamangan no saan akayat nila kay mutikas ta plano manakaw. Sakbay agim matangak iti ila ko mi kat napagsaritaan minti maipapan iti dayta nanang. Suportaran nak ti asawa. Sapay la ko mga rod ta mapasamak dayta nga ibagbagam. Saan nga amin nga asawa kat suportaran dati plano dag iti misis da. Sa bali ni Gudo nanang, no para iti pagsayaatan ti pamilya mi, kat aramiden na ti kabailan na. Anyat aramidan, pari ko daw. Kas magaytamad, pare Ruben. Madama nga ituntunok ti barbecue nga order da. Ay nawaw, ibagam atan bakit mo ti mangituno ka dagita? Awan mo't lang trabaho, pare. Iso atulungak ni bakit ko. Kasangay ni kagawad buyit ita paray. Mapanta makisyat Sigurado nga adumanan ti pulutan itay. Pasensyakan pare ha. Gamusan ang mabalin na sumurutakin ka. Apaanak ni bakit ko no kasta teramida. Ninanay, apay nga pare. Kabuting mo ni bakit ma'am. Sana kasta pare. Musakti si ka pare. Mapantag idaing. Ibatim na kita barbecue. Saan mo abagay ti kasta klase ti trabaho pare? Talaga sana mabalin pare. Okay. Hindi mo kaya di sanlaan. Ano usam taglakla ko iti barbecue? Nyangay nga raw, kat ni misis mo mat masursurok. Boy barbecue ka magagaya man ita paray. Apay akas tati itsuraam si Kago daw. Ay ko. Okay aklaan, bakit? Nasakit ka di tinakam mo, itimbaga tigayam mo. Nangag ko aboy barbecue ko nanakang kakat. Ay nawa, anya ko matipagsakit ang tinakam ko, bakit? Legal mo, ti ba naglakla ko kiti barbecue? Naimbag mat ata kasta ti kapanunutam lakay. Usto laang dayta. Di ka agpa-apekto. Ngamin, saan mat nga isuda ti pagkamangam no agkasapulan ka? Podno launay tan ako nang bakit? Di ka agpa-impluensya kadagiti gagayam akas ken ni Ruben. Tano kasta ti aramidem. Awan maipada ka kadakwada. Mawatak tiket mo sa un bakit? Di ka matanagan. Tatakderak timbakakin kayo di. Tulungan kang agnegosyo. Uray birngasan dak iti boy barbecue. Tinapatag, matulungan ka. Awan ipagatang mo lakay. Awanan bakit? Tubay tungay. Saanan? Ay no, saanan bakit? No dati kwarta. Igatang bulatan iti karne nga ilako ta. Sayang mo't maarak pa ilahan ti pangikatangam. Okay. No kasta ti kunam. Sikapay nga ruti makaamo iti barbecue alako ta Ang mga numaladawak nga agawid, tag-purchase akmat lang iti pang sari-sari store. Sige lang, bakit?
Siya akong timakamo ko lagi ti barbecue ala ko ta. Kita ta mga nuumay mananji kumparim a bad influence. Oray umay ditoy. Saan ka sumurot yung guwana bakit? Agla ko aklatan ta isubay. Agasam banday tanga ituntunom, gudo anak ko. Ato nga rod ti order dananang. Bestseller mo gayam ta barbecue alakaw. Ano, siyempre matananang. Naimas nga may titimpla ni bakit ko. May tuno ka di amin dagita, oy. Una na, dagasento ka nun ni Manang Emily inton madamdama. Mala, tulungan ka nga rudan, tapno na bibi Ang mga nusan pa analpas si trabaho yu jay. Nakaluto ak matkit din. Si kaki di mo ti aginana Itay pa'y alas 12 ngagtuntuno ka. Isu lang, ngaminta mo ka maitulong kini bakit ko nanang. Kasta ati mayat anak ko. Ag tinulong kayo. Iti kasta ag progreso ti biagyaw. Di mo tultuladen ti aramid dagiti irresponsable a padre di pamilya dita. At yan ti asin agat-gatanga, Marisalen. Naimbag ka pa'y Marimalta. Mapagtalkan nila kayo mo. Ha? Isumat gayam ti para tuno kadagiti barbecue anak ko, Mare. Iso kanula ang ngamin ti ammo na maitulong na kanyak, Mare. No kastamot siguro nila kay ko, ay mayat ko ma. Sa balimat ngamin ti ugali nila kay mo, Mare. Nakunampay, Mare. No adda plano, katawaan na. Narigat nga ta, ti maaddaan iti asawa akasta. Among kaday, tunggal lumabas nila kay mo, katboy barbecue kung kunanakin nila kay ko. Ay nawaw, apay kanumita kasta. Kanayon na ngamin ang makita, anila kay ko ti mangituntuno kadagiti barbecue ala ko may Mare. Ha? Awan kit di tibain na amang ibagbaga iti kasta, Mare. Uyawan na pailaang nila kay mo, kat adayo adakkel ti maitultulong na ka. Talaga adakkel. Iso asa anak ang madagsanan unay. Taada ni gudo akatulungak, Mare. Nangalaami ti barbecue? Ay nawaw, sa dino kumapay ngay, ginatang ko kada Mare Malta. No kasta? Lako gayam ni Pari Gudo alias Boy Barbecue tinyawid mo. Boy barbecue mo't nasasawam din. Kat isuman, Boy Barbecue ni Pari Gudo. Naimbag pa'y kit dinigudo taam mo na atulungan ni bakit na. Si kangay. Kat no nagalas sakit kitaan. Na, si kapay lang nga awan makukwarta na ti agarte-arte akasta. Amok ibagbagam lang day ta, takayat nakmuta paglakwang. No nga isumat ti pagprogresyon ti biyagta. Dahil tati di mo ipapaarami kanyak sa line. Tsak kaya taglako iti kumkumpurmen na. Na, anyang arod ti kayat mo? Papakpakan ka lang kanyak? Basta, no plano matag negosyaw. Di mo nitulaw, itadyak mo ilang kaya. Tsak ipalubo sa paglakon lang iti kumkumpurme. Ay, pakpakawan, Ruben! Ni Ruben mo't dyan aparta kalimabas. Nakalala aw manan. Tunggal lumabas dito, ikat asaran na nila kay kunanang. Ay nawaw, apay kanumatakas jay. Kiispi nanang, kulang sa pansin. Naimbagkit di atasan at tutupan nila kay mo. Wen tanabartek nanang, mapurwan lakit din o danugan nila kay ko. Ay, kaasim at ti asawa na iti kastangar aramitan na. Siguradong aga padamanan kin Marisalin nanang. Uray asino mo't ano kastalaang ti asawa, ay talaga ang mauma Naimbaglaangan tanigudo tinakiasawa ak nanang. Nigudo nga uray anya raket kat aramiden na, tapnula ang matulungan na. Manmano at talaga ti kaskin ni Gudo anak ko. Iso anagasat ka at talaga. Nagadon ang materialize, paray. Para dahi tayo ti sari-sari store me, pare Ruben. Ano kasta? Panawangin nyo ti sari-sari store yaw? Wan pare, tapno na wayamot la ang ti pangitunuan mi ti barbecue ala ko mi. Bagay mo magayam taglakon nga. Agasam nga 5 ataway ngaglaklako ka iti barbecue. Ay nawaw, kapilitan pare, tas ang tayo umot ana iyanak abak nang. Sige nga pare.
Sa dino ti papanam? Iti ayan da pare lupi. Apay jay. Kasangay na itang. San ka nga imbitahan? Tamok mo't lang nga di mo kaya't timapan. Nga may, napatpatig din ka lagi ti barbecue alakaw paray. Anya. Mayapin, Mare. Limawa mo't bastit to'y sari-sari store, yo. Bastit laangan kat agbalin mo't a department store. Gapoday ta ititulong nila kay ko, Maray. No kasta abisi ak dito'y sari-sari store, kat nagagatmat nga mangituntuno kadagiti barbecue ala ko may. No diskarte ti pagsasaritaan, talagaan na diskarte nila kay mo, Mare. Ayun Maray. Aywang gayam. Nabartak manan ni pare Ruben ang nagawid itay, Maray. Sa dino tinagapon na dayjay. Ijay laod, Mare, napannakilamay. Always present mo't day ta pare Ruben Mapalamay, mapa-birthday, unuan niya pa nga okasyon, kat adda ka na yun. Tano sa dino ti ayan ti arak, isumit ni ayan na, Mare. Ay, umapalaklaunay kada kayo, Mare. De ipadas mo mat ti ag negosyo, Maray. Rugyam matan ti aglako iti kumpurmi iti balayo. Di bale, kat dalan mat ti tattao. Ay na, Mare, sigurado akatawaan nak nila kay kuno kasta ti aramida. Bayam ata ag katawa aging gaakay kayat na, Maray. Di mo ipalubos nga iso ti mangdadaal iti arapaap mo ang mapasaya at ti biyagyo, Maray. Nga lakit ni mo, tanira sida, salay. Di ka man agreklamo akasta. Bulbulong na ka na, yun lang di pa sidam ka niya. Makauma may. Anya nga ro ti maaramidak ngay, kat isulaang matyadda. Gumatang kamot ay tinahimas nga ipasahong ka niya. Ay nawaw, palagipan ka lang nga, Ruben. Awan ti impadulin mo a kwarta kanya. Nagsasao ka dita, kunamlan asino ka. Anyat ko lang. No saan mo pa'y abaliwan ti kasta nga aramid mo? Ay awan lat ang mukon. Talaga asaan nga agprogreso ti biyagta. Imay ka kadimanin dito tapno kantsawan nak pare. Ay nawaw, sana kay maing tapno kantawan ka pare. Anya nga ro ti gagaram. Apay nga imay ka manin. Gumatak man iti barbecue alakaw. Sa dino manan ti paginuman nyo. San apulutan nagatag pare. Pangrabyan mi kinibakit kaw. Ay nawaw, itaman pa eh. Makauma magnamin ti bulbulong nga kanayaw. Good boy ka nga ruda na. Insardeng mo, hindi pa naging inom mo pare. Medyo pare. Maragsagan lakit din ni Mrs. mo no kastalaang pare. An-anong tabulong ti sa baginatang mo pa kay? Agluto ak iti suman. Ket no awan na saya at nga ibagam. Wenno plano manen timang dismaya kanya. Pangaasim ta aguli magkalatan. Sa lakas taba kay? An-anong ti suman nga ramidang. Atumot ti bulong ti sa bangin nyawit mo. Ilako ka. Ijay. Iti sangwanan ti balay barang gumatang dagiti lumabas. Ah, tulungan ka nga rodan. Ha? Amaw? Isuraw mo niya taramidak ba kay? Tapos sa anak nga kamalay. Alaman nga rod. Sige, ugasam to'y planggana. Okay. Suman ken banana kyo ti iluto ta ita. Humay ko alaan ti order ko, Marisalen. Ay na, agyaman naklaunay, Mari Malta. Awan anyaman na, Mare. Sinupurtaram ti barbecue ang negosyo mi kinilakay ko. Ita, panawan matan tapno bumawi kami kada kayo. Ah? Nalutong na ti suman ba kay? Iruwal ko katay. Saan pa'y lakay? Dagiti bananak yung ay. Ilutong pa'y amin. At dapay matkit di-display dito eh. Ni pare Ruben matay jay, Mare. Un Mare, mas daawak nga ro, tamasapa matin nga agririing. Aya, Un Mare, tultulungan na kun ti asawa. Naakaran siguro iti kinagagat nila kay mo. Abirbir ngasan na iti boy barbecue. Sigaman ka naglaklako pare Ruben. Un paray. Tulungan man ni Maray. Nagaduti suman ala ako ma. Dirngasan ka samot itiboy suman. Ah, planom samot ti bumalas paray. Ay talaga. Binirngasan lak iti-itiboy barbecue. Unak laki din nung nalipata mo na dyan paray. San pa'y magayam?
Talaga saan pare? Ni bakit mo nga eh? Ala ko mati order ni bakit ko. Nag-text ka no kan Mari Salinggat. Bakal! Ada ni pare gutaw! Ayan ti order ni Mari Malta ditaw! Dahil na nakasupot itinalabaga lakay. Kuko namin ditaw! Wan, itad mo amin dayta. Paray, dahito gayam. Lagyan na klaw na ya. Oh, ito iti bayad mi. Inton maming santo manay. Nagimasayin ba kay? Ay nawaw, siyempre ata siyang tinagluto. Sigurado, ang maibustin na po, yung kastilaan ba kay? Sige lang lakay. Numaibos, di gumatang tamanin iti bagas. Amon ba kay? Husto ka. Ha? Husto, di ka nahin mo nga iba ka nakiday. Ang progreso ti biyag ta, no agtinulong ta. Aywan siyempre agasawa ta. Naglagan direk na ba kay? Ay na. Talaga nalagaan no agtinulong ti agasawa. Kita kat adamot basit nagbaliwan ti biyag talakay. Ungaran ba kay? Oray kas kasanaw, kat adda pa kita ni ti panaglako ta, iti lasod ti may sa atawan. Una, iso nga ita, ikatumon ti agbain-bain. Aging nga da customer, aglako talata. Saan mat kit di anak kababain ti aglako iti kumpurme. Ta saan mat anaggapo iti takaw dagiti ilaklako ta. Maawatak itan. No apay nga oray birngasak iti boy barbecue ni parigo daw. Kat saan amaw upay? Tuloy-tuloy lakta ti panaglako na. Maawatak ko, bakit? Ay, nawaw! Kas agasawa, rebang nalaang asuportara niyo ti plano ti tunggal maysa. Tano ag tinulong kan ag sinuporta kayo, sigurado ti panagbaligyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, makapabannog lakit diti kastoy. Kumusta nga iti naplayam at trabaho, Michelle anakaw? Kaasi ti Apo, naawatak mat nanang. Ay nawaw, naawat ka magkayam. Kahit tapay anak kami suot ka nagaway. Makapabannog nga rod nanang. Ay nadi ka agsao akasta. Agyaman ka kidi tauray kaskasanaw kat naawat ka iti trabaho nga inaplayam. Kasla da kayat yu asawan nanang. Awan mo't kitday anak kaw. Awan ti kayat ko asawan. Siga kidi mo. Ninuwa nga'y, awan ka di plano na nga agaplay iti trabaho. Diyak amoy ti kapsat mo. Di mo makasarita na saya at tabisay. Anya ko matipa ka kumkumikuman na, kat awan matrabaho na. Diyak manamaw. Bagbagaan nyo ngamin tapno saan aday ti agpaliwawang lang ti ammo ng aramidon. Kumusta ngay, Beshi? Kumusta ti first day of work mo? Makapabannog mo't gayam ti agtrabaho dito yan niya. Aywan talaga akas ta, Beshi. Nang runa pa'y kat agdadamo ka. Ang mairwam kan tumit lang. Ay, nagrigatan ayat ti agsapol iti kwarta. Talaga ang narigat, Beshi. Ngam ti panunutan ta, kat legal kan nadalos ti trabaho ta. Wonen awan mat pagpilyan ta. Masapol mat nga agtrabaho, taawan mat idaduma anam namaan tayo, no di bagi tayo laeng. Naku nampay, Beshi. Ayun gayam, kumusta mo ti kabsat mo? Nag-apply ka di mo tan?
Saan nga rod? Jak amo no anya ti plano na dayjay para itibiyag na. Day tamot agpalpaliwawang ti into na rin na. Ay, day ta tinarigat, beshi. Mabambanog ti maysa. Ngam relax lang ti daduma. Ala, agkapi-kapay, Michelle, anak ka. Addan samot kasapulan yun, nanang. Italaang man nga intimplaan dak iti kape. Ah, ay kwa, anak ko. Idiritso yulatan, nanang. Ang mga nun nagsweldo kayaon. Wan, nanang. Naala kung ti umuna asweldok. Apay ka di? Mabalinti bumingay, anak ko. An-anwan nyo ti kwarta, nanang? At dala ko man napatig apangusarak. Anya nga ruday ti apangusaran nyo, kat numa ipapan iti abasto dito'y balay, kat siyak mat ti agas-gastos. Ay nawaw, saan laeng met ati abasto tayo ti paggastusan dito'y balay. Mano aya ti kasapulan nyo? Ay, 3,000 kumano adda. Ay nawaw, nagdakkelan, nanang. Sa nga ribu lang ti maited ko, taado man ti masapul abayadan. Awanan ti mabati kanyak no ikang kayo pa'y iti 3,000. Nakitak ti kwarta nga inyawat ni Manang Michelle kada kayo, nanang. Ay nawaw, di mo man paginteresan daya a kwarta si Kanowa. Ibingayan nakmat No kayat mo, di dumawat ka mo kinimanang mo. Uray 500 laang. Na, sa nga ribu lang tinted ni manang mo kanya. Mabalin mo ta pagguduan ta dahi ta, nanang. Ay saan? Day tatidyak ipalubos. Sa nga ribu lang arudan, makibingay ka pa'y laang mag. No kasapulam ti kwarta, idirit sumut akin ni manang mau. Sigurado nga isugal yung mutlaang dahi ta kwarta. Sardengan nakman si Kanowa. No imbagak asaan, talaga asaan. Nakaimimot kayo mo, nanang. Ni nanang ngay, Aday yan ni kumari na. ay nawaw, anya man ang ti kukuan na ijay? Anya kumapay. Makisugsugal man na. Anya, insugal na ti kwarta adinawat na kanya? Dakam mo. Ay una yun, intun kwen, maabak manan. Saysayangan na lang ti kwarta ang nagrigata. Aywan. Ikanak man mo titi kwarta, manang. Inikam gami nanang iti kwarta. Siya. Awan apulos intud mo. Makitangdan ka ngamin atap no ada kwartam. Uray 500 lang, manang. Hay, una yan. Agsinsinublat kayo mat kininanang adumaw dawat kanyak. Pangus-usaran nyo aya iti kwarta adaw dawatan nyo. Katsyak mat ti agas-gastos dito'y balay. Agtimpla kay latan iti kapiyo, angkal. Agyaba na, kanakan. Anya nga may ng tigagarayo, angkal. Agsapsapol ti karuba may, ititangdanan ng agtrabaho iti poultry farm na. Kahit Amangan ko nak no interesado ka kanakan. San mo't unay nga dayo dayjay? Ay nawa, awan pa'y plano kong agtrabaho, angkal. Sayang mit dayjay kanakan. Kas na ko nakitayan, awan pa'y plano kong agtrabaho, angkal. Sigurado ka? At umigit diti mabalin na pagtrabawan dita, no kayat ko, angkal. Awan mo't pa ka kumikumam. Oo na yun, angkal. Dagulig kayo, mat. Tapno matulungan mo't laing ni manang mo Isu lang nga isu, may trabaho para ti pamilya. Kasano ngailangin magpamilya ba ni manang mo? Anya ti ginagara ni Uncle Orly. trabaho mo ti bagbaga naman lang. Agkasapulan ka no ti karuba da, itagtrabaho iti poultry farm da. Ipadas mo kit di sayang mat. Diya kayat. Ay nawaw. Iti anya aga po adi mo kayat kat awan mat trabahom. Ape, asakti baon yung agaplay. Saan mo tada kayo ti marigatan no narigat ti trabaho ijay? Tapno matulungan na kumamat iti gastos dito'y balay. Agtrabaho ak nung nakasagana akon. Diyak man kayo ti kasta manang. Diyak kayo ta pilpilitan dak. Kat, kasta nga rudan. Agsadot-sadot kayo kininanang. Hindi lang. Da kami ti kasasadutan. Sikan ti kagagatan. Naibos man ang ti abastaw. Kasano daytan? Itay pa'y apasagid kayo apasagid dita, nanang. Una, tamasikura na nga raw. Apay ada kayo ti masiksikuran kat siyak mat ti aggastos. Ha? Siyak mat akanayon. Tadi yung mat kayat kenuwa ti agtrabaho. Na, apaya kastamot tayo ti panagsasaom si ka, Michelle. Agising-singir kan sa mo. Ibagbagak laang ti pudno, nanang.
Imbaga klaang ama ibibos ti abasta, kastamatan ti panagsasaam. Ti kanyak laeng kat aggagat kayo kuma, ta sa anak ang madagsanan unay nanang. Siyakmat nga minan ti amakan ina ti pamilya tayo. Natural, si kateda trabaho na. Sa anak to pa yan ang makapag-relax iti katratrabaho. No nabannog ka, di aginana ka. Saan akastada kami ti pagpupudutam, tunggal mabannog ka. Anya ti ko ng beshi, sumurot ka iti outing, wano? Asino ti agbayad, Beshi? KKB kanumot, kanya-kanyang bayad. Ay, kunaklakit din no ilibre ni boss. Imbabawi naman. No kastangarot, sa anak pa'y asumurot, Beshi. Ay nawaw, apay kumangay. Saan mo't adakkel ti magastos tayo? Awanan kwartak, Beshi. Awanan, kaano lang ang idinagsweldo tayo? Amumat. Siyak ti ama kan ina ti pamilyami, Beshi. Siyak ti aggasgastos iji balay. Ay, una yan. Dayta ti pudno. Tunggal agsweldo tayo, kat awan ti mabatbati kanyak, tanagadumat ti paggastusa. Anya nga tanong lumasin ka payla ang beshi. Pag naadak kumangay, Iti ayan ko. Pagguduan talaangan ti abang. Bayad ti silaw kan danum. Tapno masursuro mo't ati pamilyam ti agtrabaho. Awan serbi ti kinagagat mo, no sadot ti kabalay mo. Nay, agim impaki kan samag. wan nanang, ag naadak pa'y lang iti ayan ti gayem ko. Ay nawaw, at dangarod to'y balay apag naadan tayo. Panagkunak kat may mayat no ije ti pag naadak nanang. May mayat no lumasinak. Ay unay kan, agdisdesisyon ka man asiksikan. Ag desisyon akmat para iti bagik nanang. Agpudno ka man kanyak. Lislis siyam samot ti responsibilidad mo iti daytoy abalay. Saan akasta nanang? Nabanugak laeng asyak akanayon. Ay, awan ser-serbim nga inanak. Ale, aglisi ka dito. Tasya kung ti mga sikaso kadag iti gamit mo. Nanang, papanan ka no da dya, Michelle? Tsaka mo itinalaing akabsat mo. Ay nawaw, kastalatan. Pumampano no kaano akay ket na. Bayam ano day tati pagragsakan na. Saan ta napakibiyangan? Una yun da dya tao. Amo ka, pimanaw, talislis siya no ti responsibilidad na iti daytoy abalay. Katun mo, nakadkadlaw. Saan pa lang bimak nang, nangaton ti purwana. Awanlat amok iti kasta klase ti tao. Ha? Adan to aldaw day dya Michelle kunak tumag. No agrigat day ta, siguradong agsublin tumot lang dito balay nanang. Para makita. Saan mo't gaya man adito'y balayo ti pagnanaydan ni Michelle? Pimanaw, tinalaing akanakam kabagays. Magan men, wag lablabas kay nga men. Talaga lang alislis yan na ti responsibilidad na iti daytoy abalay. Saan mo't siguro pumanaw no awan na dagsin na makagapaw? Para makita. Yes, makita nga men kat iso lang ay iso tigtrip-tripaw. Iso ti amakin inayo iti dahi ti apagtengan. Wala, ta responsibilidad na nga raw. Saan kami na mabalin nga iso lang nga kanayon ti mababandawg? Tulungan nyo man kami akin inuwa. Napigsa kayo ba yung magtrabaho? Anyat ar-aramiden nyo dito'y sentro, uncle. Dala imay ko ginatang kanakan. Ah, aywan gayam. Kumusta matanda nanang kanti kapsat ko ijay? Napana kita yan day tinapalaba sa bulan. Itmadlaw nga dalat to sakit tinakamdakin ka. Panagkunayo, uncle. Husto laang kaditikas to yung inaramid ko? No para kanya, gusto lang. Tapno aggagat met ti inakin kapsat mo. Saan ka tati swildom tinamnamain da? Agyaman naklaunay, uncle. Saan da pa yung maamiris ita? Tagura ti marikrik nadaking ka. Ngam addan to kanakan. Sapay la kumangarud tama pasamak day ta, uncle. Sapay la kumata makaamiris dametten. Oh, mayat tiisam mo ita abensi. Wen ata oray kaskasano kat adametten mabatbati iti sweldo. Siyempre, mata.
Tapno adda serbi nang agtrab-trabaho ka. No idi kat awan mabatbati, saanan ita, beshi. Husto tapno addamat pakakitaan nang agtrab-trabaho ka. Ayun gayam, saan da ka kadi akin nun kontak ti pamilya? Awan mo ti text da. Uray pa kumusta laang kumano iso, ngam awan mo. Naimbag man, ta saan ka unay nga apektado, beshi? Siyempre, nasakit itirik na, ngam anyangay nga rod. No kaguradak, awan maaramidak. Kas kadakwada, tao akla ang mat amabanbannog. Nanang, naibos man ang tibagas. Ay, hun nga raw. Kanya nga ramidan ta. Agtrabaho ta na. Awan mo't namnamaan ta. Ni manang mau, awanan bibiyang na kadata. Nasakit tinakam ng aging gayta, nanang. Oray mangipaw itla kumano iso, ngangam awan mo. Uston sa mo, tinaibaga na Uncle Orly, nanang. Patpatsyamot ni uncle mo. Nauman sa amot at talaga ni manangan. Malawunan, basultan. Agsapul tangarudan iti pagtrabahuan ta. Iti kasta, saan nga agriri ti kapsat mo? Manang Cordapia, sa dino ti papanap? Makitang danak man kin ni maribit say kabagays. Lukas ta, dami gaya mong trabaho. Kapilitan na, saan mo't amabalay nga urayon mi amatay kami iti bisayn. Ginawa nga'y, adamot din trabaho na. Wen, makipurpurdiya mo't iti garden ti gayim na. Dahil tatimayat sigurado maragsakan ni Michelle no maamuan na nga da trabaho yun. Awan to pa'y bibiyang nakada kamay. Hindi nga awan. Kahit no kumustahin da kayo, hindi nasabat ko dyan sintraw. Aya, Wen, saan da kayo mo tang ginura kay? Nasakit lang tinakam na. Dahil sumit tayong tinamnamaan niyaw. Di umutin amo at tulungan. Nakitsenda kay magayam, nanang. ayun. Naalak nga minan ti tangdan kaw. Iso napanunot ko man ti makitsenda. At damagayam ang trabaho yo. Wen, ano sa ti makitang tangdan iti gayam kaw. Tanapig sa akpay mo. Naimbag man, tada pagtrabahuan nyo. Tikapsat ko ngay mat. Makitang tangdan mo't iti gayam na. Agpasyarak to iti ayan nyo no sa anak abisi, nanang. Ayun open mo ti balay ka para kin ka anak kaw. Kanya mo tinsampot mo, manang. Nakadagdag say. Para kada kayo kini nanang. At dapay mo't abastume. Inayon nyo italaang manan nga ikan kayo. At damot yung trabaho mi kininanang, manang. Saanin ang masapo lamang tid ka? Nay, anda ka mo gaya man, Michelle anak kaw. Kasangsangpet ko laang, nanang. Ala, agtugaw ka. Anya day tayo isang putmaw. Abastuta ka no, nanang. Ay nawaw, di kalata ko man gimatang. Amangan no mairwam kami manun. Ay, day tati diyo ipalubos, nanang. Mun ka day, kun kunat lang day jay anak ko. Manang, agkapitan nyo pa Ay mabiit lang, tairwar ko tinailing taasa ba. Iso ti pagsasangwan tayaw. Sigurado nga agmalmalam ti panagsasarita tayaw. Taitalaang manon anak kumpleto tayaw. Ay, nawaw! Daytan di pagsasao ako nana, numapno ti salup aglupyas. Amin abanag adda pagpatinggaan na. Isu akas maysa a miyembro ti pamilya, ipakita tayo nga ro ti panagayat tayo iti tunggal maysa. Babaan iti panagtitinulong tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Happy anniversary, Joanna. Regalo para ganga. Ay nawa, anyang idita, Diego. Shoulder bag, ah. Isutikat mo ang regalo ken ka, saan ka di? Apay nga'y akas to eh. Di mo ka di magustuhan? Saglalakan samot dayto abag. Nasurok at 2,000 dayta. Ay nawaw, awanan ti sabali. Sigurado ka aday to iti regalong kanya. Wen, siyak tinang pili iti dayta bag. Una yan, Diego. At damat negosyo. Apay akas to'y pailaan mo ti ginatang mo. Ha? Jay kumamot nang nginabasit ah. Kukam dayto abag. Apay nga isubling kanyak. Kukwamon, saan akas tatibag akayat ko, period. Saan anasaya at tikas di apanagsa sa itinobyom anak ko? Asino mo't ngay ti saan amaasar no kas jay laang nanang. At da negosyo na, sa ita, kas jay abag ti regalo na kanyak. Anya, Saan amabalin ti kas jay kanyak nanang. saan ka man anaarte? Ta saan tayo abak nang? Sa anak-anak ki relasyon iti dayjay a Diego, tapno agan anos nanang. Ay nawaw, gaputa da negosyo na. Ti kayat mo mat nanginaunay mati regalo na kang ka. Natural! Nobya na! Iso arumbang laang agastusan nak nanang. Diyak amo kang ka. Agpa-importante ka launay mat. Kasano laangan ngay no agasawa kami. Amangan mat no imutan nak to. Ha? Itapay laang ngamin kat makadlaw akon. Anyang arot ti planom. No kastamot laang titratong kanya, nasaysaya at no agwin na swastalatan, Diego. Nagsasaw ka. Asla sa anak ka na saya at anobyo, ah. Katwan mat, nagado a pagkurkurangam. Okay, no kastati ko nam. Agwin na swastan. Diwan! Sana sikat ti babae ang may kari para kanya. Ang mga no sikat ti maasawa kat agsubli aktumanan iti kinapobrek. Oh, makitam dayta, itapay laang kat agririkan. Ibagbagak lang di pudno. High maintenance ka launay ngamin. Oray no saan kayo mat abak nang. Ay nawaw, talaga laang kit di nga imot ka ah. Para makita ah, no addamam amom anapimpintas ngam iti siya. Nagado a babae dita. Agsapulak iti babae nga amuna ti mang apresyar. Agpakada ko, nana. Panagkunak at mauti da ito na panagkikita tayo. Nagwinaswas kami iti anak niyo. Pasensya ka na, Diego. Awan ti rumbang na ikitawan niyo ti pamakawan. Tasana da kayo ta ti parikot, nana. Uray anya a klase ti pamagbaga ti aramidag. Di nakipangag ti anak ko. Mawatan kayo, nana. Ni Joanna ti ayan ti parikot. Amo na mat asaan kami abak nang. Ngam no apay akas jay paylaang ti ugalyen na. No agsasao kunamlan asino mat. Oray siyak, nana. Jakmat maawatan. Barang makasapul iti lalaki ang makaanos kun kuana, ah. Wan ano adapay, ngam no awanan, agbaaklatan. Nagwin na sauce kay magayam ka ni Diego. Ay nawaw, outdated ka mat friend. Idi pa'y napalabas abulan nga awan kami ah. Apay mat ngay. Una, tamadi mo titrato na kanya. Imutan nakit din. Kasanumot ang naibagam ti kasta. Bak nang ni Diego, adda negosyo na. Ngam among ka di, idi anniversary me. Tay saglala ka abagla ang tinregalo na kanya. Anya abag mo day tangay. Apay asakitem launay mo. Bag a 2,000 plus la ang tigatad na. Ay nawaw. No para kada tayo amarigrigat, dakkel agat at ti 2,000, friend. No ni Diego, barya la ang day tatabak ng kit nga rod. Anya nga raw ti kayat mo nga irigalo na kang kangay, balitok abag. Wen tabak ng nga rod. No ay ayatam ti may sa atao, itid mo amin akayat kan kasapulan na. Ay nawaw. Maditi kasta akapanunutam.
Saan aga putabak ng gitao kat dawatan meten iti dakkel. Bumangkrap kamat iti negosyo. At ako matikayat ko pagdatunan nanang. Asino mo't ngay dayta, randay. Ni Joanna ang kalugaran tayaw. Ay nawaw, nagado a babae dita. Ni Joanna ti kursunadak. Kat no agdinamag dito'y lugar tayaw, high maintenance da ya babae. Demanding kanupay. Iso anakiwin na swas itibak ng anubyo na. Hindi pa man napalabas ang taon day dyan nanang. Agpanunot ka pa'y man anaimbag anak kaw. Anyat amu tayaw. Ang mga nusan gayam apudno ti sayang gusang. Mala, adakan ka ah. Bak nang tupay kat nag-surrender kan kwa na. Si kantulakit din, ama mirmiraot laang randay. Nakapustura ka mat, anak ko. At the date ko itananang, Ay nawaw, asino ti kaditmaw? ni Randy ang kalugaran tayo. Ni Randy ko nam? Una nang, uray pobre, no kabailan na nga ipaay dagiti kayat ko, mayat latang. Agtrabaho ka nga atap no ada igatang mo iti gamit maw. Saan kahit ang makirelasyon ka tapno ada timangtad iti masapsapul maw. Ninanang mat, iti kastoy ang kinapintas ka. Ipalagip ko manan saan tayo abak nang? Isu adi ka agkasta-kasta, Joanna. Day tangarod nanang, saan tayo abak nang? Iso nga rod nga ibirbiro ko. Anya? Ay nawaw, anya ti aramiden ta dito igit ti kalsada, Randy. Ilibre kay ti fishbowl. Anya? Anya ti ket now. Fishbowl, kikiam, skidbowl. Agpili ka. Kasi akong di makaamong agbayan. Ay oo na yan. Di nakpay mat salud-sudan no kayat ko ti umay ditoy. Ti ko nam kat agdate. Iso nga rin yung may taditaw. Ay pakpakawan. Saan akas to'y aklase ti date ti kayat ko? Ha? Nag-jeep mat. Naimas ti susda ditaw. Di mo pa'y siguro naramanan iso akas ta. Ha? Makamu ka man langan. Agawid akon. Ay, mabitlaan, Joanna. Tapno'y bagakan karande. Sa anak asin-sinan a babae. Iti disente kumamit a restaurant at ipangipanam kanya. Kumusta ti daytyaw, anak kaw? Amo kong teramida kinton sumarunaw, nana. Adda ka dida kasana pasamak. Awan mo kiday. Apay nga raw, anay bagam nga amom ti aramidam inton sumarunaw. Talagang amo kaw. Masapul a medyo dakkel ti pakit manay kinton agdit kami manay. Apay, napanagnakam ka di ti sayang gusang a high maintenance da a babae. San pa'y maggidi nanang? Hindi na kano kayat nga itiigid ti kalsada ti pagditan na Ay di ka man nagbalin abul sa krande. Senyalis daytan. Maditimod mo ita Kasanumit ngamin. Makapasar day Randy. Apay ni Randy? Ag-date taman mat ko na kanya. Idi kwan, iti-igit ti kalsada gayam ti pag-datean me. Ha? Iti ayan, dagiti aglaklako iti fishball. Kat, anya ko mati isyo di tangay. Naimas nga tatisos da ijay. Ha? Makasigurado ka pa'y anadalos tilako da. Sa anak a may bagay iti kasya alugaran niya. Ay nawaw, no agsasao ka, kasla saan ka naggapo iti rigat Dakas nga rod, no kayat kumit ti ag-level up, friend. Nangatulaunay mati standard mo, friend. Agtrabaho kakit day tapno ag-level up matan ti panagbiagyaw. Saan kat ati standard mula ang itilalakit ag-level up? Na, panagkunam ka di kat makatulong ti kastangay bagbagam. Real talk la ang friend. Si kakit di mo. Una yan, Randy. Di mo ka di kaya timangan iti da ito ang restaurant? Ay, agawid aklaktan. Ay nawaw, kasangsang putalaang. Sayang matiplete ta, ano saan tamang han. Grabe ka mat. At dati pagbayad ko. No kastoy lang gayam ti kapakilam. Di mo namnamaan nga aklonan ka. Aray ko, nagsakit mo ti kasta pa nagsasaong kanya. Ha?
Ibagbagak lang ang tipod no. Saan ka apasok iti standard ko? Okay. Agawitan. No kahit mo tagawid, umuna ka lang. Anya? Urayag tinorder ko amakan. Ta nagrigatak ti kwartang imbayad ko di aytan. No di mo kahit di mangan. I-take out ko lang tan di paano ko magangga. Makan para kada kayaw nanang. Nangalamat ngay iti daytaran day. Ginatang ko. Kanan mi kumakin ni Joanna. Di na mo kayat. Iso nga in-take out ko lang tanan. Kag inaklon na kamutla ang dayjay ajuana. Diyakom kayat nanang. Nay, anya ti kayat mo asawan. Kabut-buting magayam. Nakabut-buting pa yung malalyang. Ay, lawlawag ang mata anak ko. Anya ti nakabut-butang. Nakabut-buting tagbalin anubyo na nanang. Bumangkrap man. Saan ba tayo nga umumay ni Randy dito'y balay, anak ko? Apay pailaan amin nga umay. Awan mo't ti makagaputap no umay dayja at tao dito'y nanang. Kunak man no agdat-daton kang ka. Saanin nanang? Binasted ko na. Ay nawaw, apay man. Apay, kaya't yo amanugangan ti kasjay. Nagagat mo ni Randy, nasingpat pa'y. Ay, agriga takto no dayja ti pakiasawaak nanang. Awan mo't gayam kwarta na. Adayo akin ni Diego nga ex ko. Talagang aglablabos kan, Joanna. Ni, anya ti aramidom dito'y balay, Randy. Kaya't kala makita, Erika. Ang mga nuguraan nak ni Joanna no maamuan na asar-sarungkaran nak. Apay kumaguraan na ka. Kat binastid na mag. Kan may isa, nabayagan day jay. Tawagan ti napanabas. No kaya't mo ti makabalas iti gayem ko. Pangasim, tadinak iraman. Nadalos ti intensyon ko kan ka, Erika. Talagang agayatak kang ka. Diyak kaya't aguraan nak ti gayem ko. Awan ti bibiyang ni Joanna kanya. Ngamin pobreak. Bak nang ti kayat na day jay. Tahay maintenance mo day jay agayim mo. No pudno anadalos ti intensyon mo, panaknakam nga rod. Di ka matanagan. Takdirak no anyaman ti imbaga. Anya ter aramidin ni Randy dito'y balay yo. Ay, kwa, friend. Di mo ibaga nga da relasyon nyo, friend. Ah, ay, kwa. Husto ka, friend. Saan matkit di aniran di ti type mo? Saan ka, day? Kasi ang klase ti lalaki mo't gayam ti kayat mo. Nasingpet ka nagagat mo ni Randy. Sa bagay, agbagay kayo mo't kit di. Pudno? Sobra, agbagay kayo launay. Ni, apay nga rod akas ti katawam ngay. Kasla damag kayat mo asawan. Awan mo't kit di, friend. Kayat ko lang tiyag katawa. Ni mo't gayam Randy ti nobyo ni Erika nanang. Kat iso mo nga men. No kasta, amo yon? Amok ah. Apay mo't adiyo impakpaka mo kanyak ngay. Ay nawaw. Masapol ka di pay nga ipakaamok kang ka. Awan ti bibiyang mo kiniranday. Saan ka day? Ni nanang mo. Pahay maintenance kan tumo nga men. Espesyal kan na nga tuunay ti panagkitam iti bagay. Iso nga uray baknang kat ag-surrender kang ka. Anya ti ko namranday. Plano mi kin ni Erika ti agkasar, nanang. No kasta nga raw, mang tarakon akong iti baboy, tapno saan nga isupay apaggastusan niya. O nanang, tapno makatipid tayo. Naimbaglaangan ata ni Erika tinapili manakaw. Ha? Api ni Erika, nanang. Wan ata simple a babae, kun nasingpet. Saan akaskin ni Joanna a feeling special na unay. Demanding kun mata pobre pay. Ay pagyamanak iti Diyos. Tanailisi ka iti kasjay a klase ti babae. Duat ni anak mo, ngam sexy kan blooming kalatamot, friend. Wen ata sa andakmat nga is-istrisa ni Randy. Ah? Nakasingsingpet ni Randy si ka.
Nagagatpay. Uray adda trabaho na kat matulungan na nga agluto kan aglaba. Ay, Wen, naimbaglaangan ata binasted mo ide. saan matlaang nga iso ti type ko? Ne, apay nga rod akaslapi kita isem mo ngay. Saan nga iso ti type ko kunam? Ngam kasla deep inside kat masaksaktan ka. Ah, ay sana, iti anya aga po ang masaktanak. Ay sana pulos. Apay akas tati et suraam. Nasabat ko ni Erika di tadalan itay nanang. Kahit Numalaglagip ko tinapalabas mi kin ni Randy. Masaksakit anak. napalabas mo't asasawam mo't. Binasted mo't tupay ni Randiday. Basta, sabali ti marikrik nakita nanang. Kita ata dua lalaki mo't tanti sinayang mau. Kumusta nga tamot ta ni Diego? Kano nang asawa mo't tan. Nakadamagan niyo mo't nanang. Nakita iti Facebook na Friend ko pay laang iti Facebook, isong amaw. Ay, awan nga roden No adda nga minti agdaton kang ka, ibabambas ti standard mo. Di ka agbalin nga agraraman, ta saan ka baknang. Ay, nawaw! Ditay kuma agarapaap iti na nga tuunay. Ngamin, narigat ti mapaay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umay ni pilang dito'y shop inton madamdama. Isurom dagiti rumbang aramiden na Maris. Wen, madam. Noan niya ti trabaho ni Carol, iso ti aramiden na. Wen, madam. Siyak ti makaam mo amang isuro king kuana. Ibagam tagaramat iti money detector. Amangan no adda ti bayad da apeke, kat di na masiputan. Awan pagdanagan nyo, taaramidak ti amin akabailak para iti negosyo yo, madam. Dayta kat ti kayat ko ken ka, mapagtalkan ka talaga. Ay, nawaw. Sigud mat, madam. Nabayag maten nga empleyado dak. No kasta ka na yun. Nayunak man ang ti sweldo minto numayatauan. Dayta ti kayat ko, madam. Sa anak mo't ket di nga imot no kwarta ti saritaan. Tinapatagan niya kat amom ter aramidam. Agyaman aklaunay, madam. Agsubli ak nga ruden iti counter, tanay. Addaman ng customer tayo. No adda ti customer, di mo liplipatan ti umisam pilang. Ah? Nakita ka na kami suot ka itay, kabayatan ti panagsari tayo iti customer tayo. Ay, kwa. Pasensya kan Nalipatak mo't ngagpaiso. Ay nawaw, saan ang mabalin analipatam? Saanin ang maulit? Adda ti money detector di ta drawer mo Iso ti aramatam tapno makasigurado ka asaan apiki ti ibaybayad dakang ka. Wen. Adda pay may saan adlaw ko kang ka. Anya day tamaris. Nakabunbuntog kang agungunay. Ay, pasensya kayon Sa anak laang ngamin nairwam. Maikadwang aldaw ko laang mat ita. Ay nawaw, saan arasunday tapi lang? O sige, inton sumaruno, amu kun ti aramida. Rumbang laang, no makita ni Madam ti kasta a performance mo, amangan no panunutan na adi ka insuro, uray kanayon mat nga ibagbagak dagiti rumbang aramidam. Bilang,
Kumusta ti trabaho? Okay lang, mat, tatang. Ay, nawaw. Okay lang ko ram. Ngam na kami suot. Kamot ang nag-awit. Saan mat anarigat unay ti trabaho? Nga medyo marigata naklat ta, tatang. Apay ba? Nakaung-ung ngamin jay katrabahwak, tatang. Kasla iso ti bus. Ang mga nukam malingamin tar aramida, ma. Saan amaliklikan, tatang? Amoy mat. First time ko ti kasya at trabaho. Iso ama ikawa akmat basit. Ano samlatan anak kau? Bareng masurusurum adagaws. Un tatang, ituloy ko lat na tinarugyak. Narigat nga tati agaplay. Hello? Si kapay laang timang ilukat iti shop, wan. Si Kangay. Maladawak asumrak ita. Ni, asino ngay ti kadwak ijay? Sapay on travel ni Ma'am Nerissa. Ay nawaw, insurok matanda iti rumbang aramidam. Angang, Kapaalam day tapi lang. kasanungay no agkamaliak ijay. Kapaalam day ta kuna lang arudan. Diya kunak si kapay laang timang itime en kanyak. Di bale, kat saan mo't akasapulan ti fingerprint dita. Anya nga oras ngay nga umay ka. Diyak pa'y sigurado. Basta umunakan. Sayang mo't ti malakwan ta kuma, numaladaw ta adwa. Sige nga road. Nakabutbuteng kamot bakit? Ay nawaw, anya ka diti parikot, Cesar? Alas 9 ni tagsapa. Kut, anya kumaita no alas 9 iti agsapa. Saan mo mat a day off ita? Anya launa ti pagdandanagam, kat tinawagak mat ni pilang itay. Anya? Ni pilang payla ang timang itime in kanyak. Di bale, kat saan mo't akasapulan ti fingerprint ijay. Mabalin ay amot ti kasjay. Itime inan na ka, kat awan kamot ijay. Mabalin ano siyak. Delikado ti kastangan aramidam bakit? Kasano no maamuan ti busyaw? Awan mo't ni Ma'am Nerissa, un-trouble day jay. Di na maamuan no saan nga agpulong day jay apilang. Kita, ang mga nuday tamanan ti pakaikatam iti trabahom. Kumusta ti trabaho yo, Maris? Okay laang madam, da kayo ngay, kumusta ti travel yo? Na-enjoy mi mat? Aywan ni Pilangay. Kumusta mo ti trabaho na? Okay laang madam, amuna matan ti aramiden na. Nalakamot gayam ang masurwan na di apilang. Wen madam, nagagatpay. No kasta nga rod, isulatan ti kadwam ngagtrabaho dito'y a branch. Saan ako ngagbirok iti sa bali? Takas na ko nam, kat nagagatmat. Wen madam, saan laang anagagat? Nalakapay akasarsarita. Umay kapay man ditoy. Apay ka di. Si kapay laang timang i-display ka dagitoy. I-display mo amin Ay nawaw, saan pa'y analpastar aramidok? Ituloy mulatan madamdama. Masapul nga i-display daytoy, ta iso tibilin ni madam. Trabahom dayta, saan ka di? Ay nawaw. Apay akas tamat ti panagsasaong kanyak. Saan ka day at ibilin ni madam kat agtinulong ta? No awan mat ngamin ni Ma'am, katsyak akanayon ti agun-gunay. Kagagangay na Training mo laangan dayta. Anya, Di ka nagreklamo. Umay kakit di tap numalpasan. Itaban pa di ka nagreklamo bakit? Wen ta na-enjoy ko ti trabahok ita. Sa anak mabannog no kasdi akanayon. Anya? Ay, naimbaglangan Taday di apilang ti pinili ni ma'am makadwak iti day di branch. Adlan samot kalukwan nga aramidam. Kalukwan mo't nga ibagbagam si ka, Cesar. Wano? Ipaspasam ti trabaho kin ni Pilang. Iso adi ka mabambanog. Di tan pagsaritaan ti maipapan iti trabahok. Tinapatag kat agsusweldo aklat ta. makabannog tatang. Kasta talaga tagtrabaho anak ko. Ad-ad dapay ang makabannog, takas jay mo ti katrabahuan. Ay nawaw. Apay ti katrabahoam. Ipasa namat ngamin ti trabaho na kanyak tatang. Anya? Dahit natipod no tatang. Ay nawaw. Iba gamit ti busyo Saan mo ta mabalin na sikat ti mga ramid iti trabaho na. Tagdamo ti trabaho. Close dalaunay ngamin kan Ma'am Nerissa tatang. Kasta nga roday. Agan anos kalatan. Nakabutbutang ti agsaong tatang.
Ang mga no isupay ti pakaikatak. Sapay lang kumaata makita ni Madam ti kasdingar aramiden na. Baon a baon, inton kwan ag cellphone. Sana ko may dito'y shop inton bigat, tadaman lakat kon. Da kayo pa'y lang ti makamo iti shop ko pilang. Ay, wen Madam. Manungaal daw yu ijay, Madam. Talo nga aldaw. Ay, nawang. Mabayagan kay magayam ijay, Madam. Mabit lang day chay. No talong aldaw nga awan ni Ma'am. Kaya't asawan day ta. Talong aldaw manen nga ibabaunnak day di a babae. Oh, napauli makamat pilang. Ada ka di parikot? Ay, kwa, Madam. Awan mo't kit di. Kaslada kayat mo nga iba ka. At to yan, timpagatang mo nga ice cream, madam. Magala kay ti saggay sayo kin ni pilang. Agmerienda kayo pa'y. Agyaman kam launay, madam. Nasaya at mat, ta sinong batam titawag ko pilang. Itay pa'y ataw tawagan ka, ngam no apay adi mo matsungbatan. Busy ak dito'y shop. Anya nga oras nga umay kaya. Paumayon, itay inan nakpay man dita. Manan? Ay nawaw, agrekreklamo ka? Paumaya kun kuna lang arudan. Paumayan ko nam. Ngam sigurado amalum tumanen nga da ka dito'y. Apay, di mon kabailan ti trabaho dita? Marigata nak nga road. Nang runa no agigidan dagiti customer. Amok arason mo manan dayta. Saan mo't anarigat ti aglakaw? Unangam. Basta aramidem latan ti imbagak. Aywan gayam. Sigurado nga awan ti customer iti kastoy nga oras. Aramidem pa'y man report nga adda di talamisaan ko. Ituloy mo pa'y laeng takasapulan ni Madam Dayjay. Ni, jak mo ti agaramid iti report. Trabahom day ta, saan ka day? Ay nawaw. Anya ti imbaga ni Madam Aya. Agtinulong ta saan ka day? Apay nga agrekreklamo ka matan. Day off mo. Inton Sabado pa'y. Apay nga rot adi ka simrag. Inton malamlaangan. Nay, sayang mo timay sa aldaw. Apay kumasayang kat agswildo aklat tamot. Kasano ko mga agsweldo ka kat di kamot nagtrabaho. Adayamot kasta. Kada ah. Agure ka. Inpasam sa amot iti katrabahom ti trabahom ijay. Ka-training na mulaangan ah. Ay awan mo, bakit? Sipod adda ni pilang kat kasla si kamot ang tibos no agsasao ka. Saan adakas ti agarapaap? Day tanto ti pakaisag makam kunak tumay. Mangri ka pa kung marais. Apay nga italaang nga imay ka. Agpudno ka man kanyak pilang. In time inan nakadewin now. Aywan, nalipatak mo tan. Ay nawaw. Imbagak makang ka. Nalipatak nga raod, gapo iti kinaado ti trabaho. Nalipatak mo tan tibilin mo. Di awanan gayam ti swilduak itangal daw. Apay ko mga sweldo ka, kat saan ka mo't nagtrabaho. Laglagi pa maasyak ti makagapaw no apay anakastruk ka ditoy. Tinulungan ka kin madam. Isu ka baalak ti mangipaikat kang kano kayat ko. Ang mga no agraman report nga paramid ko kat di mo inaramid. Talaga asaan ah? Jak nga rod ang muno kasano. Ay nawaw. Iyawid mo, taramidam iti balayaw. Training mo mulaangan dayta. Isu adikan agar ti artay. Rabi egg. Ngum nakaraing ka pa ang anak ko. Saan pa'y analpas to'y report nga inpaaramid ni Maris Kanyak, tatang? Ay nawaw. Inparamid naman nun ti trabaho na king ka. Tatang. Hindi pa'y mo ngamin ngay bagbagaking ka nga gipulong kay ti busyaw. Saan mo na mabalin ti kasta? Si kakid din ti mga ramid iti trabaho na kuma. Last day to yan, tatang. No ipasa naman ng ti trabaho na kanya. Agpulong akong kan madam. Rumbang laang ah. Saan mo na mabalin asikat ti mga ramid iti trabaho na? Tagpada kayo mo ngagsusil daw. Awan manen. Sulok manen tagtrabaho dito eh. Imay laang nag-time in. Idikwan. Pimanaw manan. Apaw. Kumusta kayon, pilang? Ah, madam? Ay nawaw. Apay akas tatitsuram. Kasla naklaat ka nakakita kanya ka. Ay, ti kunayo kat talo nga aldaw nga awan kayo, madam.
Inton bigat kumapay nga gawid kayo. Kasi ti Apo, nalpas mo't adagos ti lakad mi. Ni Maris, Ay, awan ni Maris dito'y madam. kat no nakita ka naka-time in. Kinapudno na, may laang nag-time in itay, madam. Kalpasan na, pimanaw mo dun. Anya, Isumit ti aramid na, madam. Siyak pa yun ti mga aramid iti trabaho na. Taipasa na mo't kanyak, tunggal awan kayo. ay naglukon. Diyak magustuhan ti kasya ngay naramid mo, Maris. Ikanak kumapay iti may sa agundaway, madam. Suswalduan ka. Ngam kastamot gayam ter aramitam tunggal awanak ditoy. Saanan a maulit, madam? Talaga asaanan, tay tamot lang, ikatan kan. Kaasyan na kuma, madam. Awan amok a pagtrabahwak. Dakal ti panagtalagkukan ka. Saan ko pa yan nga i-review ti CCTV? Tanagtalaka ka nga rodkan ka. Amom dayta, ngam anya tinaramid mo. Madam, Itad kon ti maudi asweltom. Tapno malpasan ti saritaan. Saan ka maikat na awan tinadagsin na makagapo, Maris? No daduma kat maladla daw kamot ngamin nga agrubat. Di mo pa'y aramidan ang nasaya ti trabaho mo. dayjay apilang ti makagapula kay. Ay nawaw, agpabasol ka pa'y laang. Una, tapod numot. Amangan no sinubraan na ti istorya na kini madam. Basol mo kit di ah. Awan ti mayat amang sweldo iti tao asadot, bakit? Iso nga ro daw susweldoan da ka, tapno agtrabaho ka. Hay na, umistress. No amukla akas ti mapasamak. Inununa ak kumanday di apilang tauray iso ti naikat. Oh, narabuyang kabut ang nagaway, anak ko. Nag-overtime kami kan ni Madam Nerissa, tatang. Inikat na nga minin di kadwak. Jay katrabawam abaon-abaon. Wan, tatang. Ay nawaw. Good news nga ron ano kasta. Kasla makonsensya ak, tatang. Abay ko mama konsensya ka kaya. Hey, Jackman amo, tatang. Basta makarik na ak iti konsensya. Ay nanak ka. Nuawan ti basol mo. Awan makagabaw. Tapno makonsensya ka. Si kamod laang tinangibaga at tinararamidan ti trabaho na. Kat no inikat man ti busyaw. Basol na mo't kanday ta. Sa dino tinagabam. Iti shop ni Madam Nerissa. Ay nawaw. Anya tinaramid mo jay. Inikat na kalangarudan. At damot ton inala na akasukat ko. Anya kumaita no at dati kasukat mo. Ay, nagsakit itirik na lakay. Na, apay ko maamasaktan ka. Kat si kamot tinangaramid iti kalukwan. Ay, jak laing pagarup ang mapasamak ti kastoy lakay. Sardangan nakman, agbiro ka kiti iti sa bali a pagtrabaho. Di mo namnamaan a pagsublin na katisigo dabos mo. Pagaplayak kumangay. Ginagbiro ka ah. Dahita ti ganaban ti empleyado a feeling boss. Grabe kamot nga agsasao. Ibagbagak lang ti pudno. Inton sumaruno, di ka ngamin agbaling nga agraraman. At dakay jay tapno agtrabaho. Saan atapno anderem ti padam nga empleyado? Ay, nawaw! Tratwam anasaya at tipadam nga empleyado. Di mo ipasa wano ipaaramit ti trabaho mo kadakwada. Kang runaan iti amin, di mo panunutan anangat ngato ka. Taamang ano day tantupay ti pakaikatam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo.
Daytoy laeng Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sigurado, asaan nga umanugot ni Tatang Mau iti kasta a plano, Lourdes anak ko. 23 ko, nanang. Anya man ita plano amang magagaw. Taputot mo makilib-in kano iti daydi anulay. Ay daw, makilive-in na dagaws. Awan pa'y sabad makabulan sipon inaklon mo na dyan lalaki. Sabay sa, di mo ang muti husto kinatao na. Saan kami matan nga ubing, tatang? Adda kaming iti husto nga edad. Weng! Saan kayong gaubeng? Nabanda ka di kwartayaw. Adurong yaw. At na talaga ng trabaho yaw. Narigat ti agpamilya. Isu asaan kuma adi na darasudos anak ko. Magpanunutan nyo man pa yan yung bag. Sa nakasta, pinanunot nyo, kita ramidan nyo ba't nadagaws? Siguraduhin nyo ba ba't Sigurado kaming kininoli, tatang, nanang. Tayo pilit na bailan! Basit matgayam ti pinilim a kwarto, tanoli. Wan ata isula ang matinalaka ti abang na. Sa bagay, tinapat agkadwatan. Wan naimbang man tayo manugod dagiti datakil mo ag live-in ta. Dida kayat, ng impilit ko Saan mat amabalin nga isuda ti agdesisyon para kanya. Ay wana, at tangarod magpanunot mo. Ay, tulungan nakman ket di amang isarek kadagiti gamit ko. Ay nawa, inalam amay. Saan? Inalakla ang dagiti kasapulak. At dapay may sa abag igirwar. Sige, siya akong timang isarag. Nasaya at magtanagawid kan lakay. At ka di parikot. Pimanawad ni Lourdes. Agabang da kano kininulay. Kag, Ay nawaw, day tala ang tibagam. Di ka madanagan iti anak ta. niya nga rin ti maramidak. Nguy pilit na mo lang ti kahit na. Wala nga. Ay naro sa liaya. Kasla di mo maammo ti anak mo. Uri ipagod na ita. Sigurado nga garamit iti pamuspusa. Kas din nagarudan. Palubusam. Tapno mapadasan na ti may bagbakin kwa na. Nulapdan ka. Sigurado aglibas mo lang. Nakilib-in mo't gaya mo ni Lourdes Maray. Wan ata isumati kayat na marimir na. Ay linapdan nyo kumaa. Uray lapdan may. Aramiden na latta maray. Narigat mo ngarod ang mabagbagan day jay. No ada maibagakin kwa na kitagidaksin na. Ay, ipagarup da siguro analakat yung pamilya. Nakunampay maray. Pagtrab-trabahuan ni Lourdes itaya, Makitangtangdan laeng maray. jay kalib-in na nga'y. Agpadadaa. Di daw mo kaya ti agaplay iti permanente at trabaho. Na, kasanon tulangan nga'y numaadaan da iti anak. Makaamiris dan to siguro no dumtengen ti parikot maray. Anya ti pangaldawan tangay, Noli. Gumatang kay titlog di tayo store. At dapay kwartam. At dapat sa nga gasot anabati. Kano ngay ngagtrabaho ka? Amangan no maibusan ti budget ka. Ay nawa, agkalma ka laan. Siyak ti makaamong. Diyak kayat ti matay iti bisin, Noli. Uwan ko naklangarot. Aguray mo't ngamin tagpampanunot ak ngarod iti solusyon. Alam gid iti sang gasot iti bulsa. Tagumatang ka iti say daenda. Sige, siyak ti gumatang. Ngam sikat ti mangiluto Si kamot to na. Awan pa'y mo trabaho. Mano alawasan at di ka nakitang dam. Maalawanan. Siyakon. Agawa ang taning. Mabisbisin ako. Si ka magayam day ta, Lourdes anak ko. Siyak nga rod, nanang. Anya ta ginatang mau. Apay nga ilumlumang mau. Ay, kwa, saan mo, nanang? Dakayukit di mo. Anya nga ro day ta. Ay, kwa, itlog, nanang. Day ta ti pangaldawan diyaw. O, nanang. Saan kay sa mo nga may nga agtrab-trabaho? Agtrab-trabaho kami mo't, nanang. Manuti abang yu ijay ngay. 2,000, nanang. Adapay abang abay bayadan yaw. Di yu kayat ti agnaad ijay balay? Saanon? Kabailan mi mati agabang? Sigurado ka. Una, sigurado ak, nanang.
Sige, agpatuloy akon. Taagur-urayan ni Noli. Saan kami pa'y anangal daw, nanang? Nasabat ko ni Lourdes di tadalan itay lakay. Anya ko ba italo na sabat mo? Gimatang iti itlog. Isukano ti pangaldawan da. Kaya ba? Di tagarod ti biyaga pinili na. Di takdiran na. Kasano no panunutan dagiti kalugaran tayo nga awan bibiyang ta iti anak ta. Ay nawa. Kasano manan nga awan bibiyang ta? Kat namin anumutan alabagbaganday ta. Natangkan lang kami tulo na. Ay, Di ko nagkarutin ka bagay. Uri ipagod mo ta anak ta. Agpanunot tumidlaan day ti pauspusan. sa bagay. Bye-bye anta pay laang garaw tapno mapadasan ta. Uy ngamin tap na muna tirigat ngay bagbagatakin ko na iting. Ti may sapay gayam apagdandanagak. Kakasla di damot agtrabaho kenulay. Baka mo damit na. Naturad na kanuman nag-live-in. Yung kasadog damit gayam tagtrabaho. Para makita no pagpatinggan ti sa uda. Nasurok ang makatawanan ngagdandan nata. Ngam awan mo't nagbaliwan ti biyag ta. Awan pa'y naimas mo't amasida. Di kag reklamo kasta. Ngamin, desisyon ta dayto adwa. Panagbabayad manen iti abang. Silaw kendanong. Sika pa lang tagbayad Nakipurdiya ka mo't idi na palabas alawas. Ay nawaw, si Kangay. Pagguduan ta ti gastos dito'y Sika pa lang ita, tasyak tumot inton umay abulan. Kasta timbagam kanyak idi. Ngam awan mo't. Nagpatingga ka lang ang iti sao. Kuno saan, agbulod ka pa lang kadagiti datakkel mo. Ay, jakmat kayat Anyan tulaangan nga itibagan ni tatang kanya. Awan mo amo ka pa muspusan. Saan mo't amabalin akas na akanayon? Tunggal awan kwartang, katsyak akanayon ti agdiskitar. Daw, kanya man yung tibagang bakit. Nalabsan ba ti anak ta di ta kalsada itay. Ka medyo kimutong lakay. Ay nawaw, saan siguro amang maganda? Day tangaro ti pagdanagak lakay. Tila pagtandalagang bakit? Kasanaw no pudno adi damang mangan. Ay nawaw, nagraman day tabanat. Kahit mo pagparikutan ka. Agtrabaho namin ngamin tapno at dalamutin ka. Lakay. Ken may isa. Sino ko ba pa iti mapabasaw? Kat desisyon damit din na. Nasurok ang makatawanan tinapalabas lakay. Aging ka di ita, nasakit tinakam mo iti anak ta. Di mo konsensyen ti kalukuan ti anak mo. Awad dumakil ti ulo lang nagbaling ka konsenti daw. Agsingsingiran ti landlady, Noli. Makisarita ka pa lang Ay na, makauma ti kastoy. Urayam nga itid dati tangdan ko. Aginggat ka ano nga agurayak, No amom nga min apa nagbabayad, agdiskitar ka adagos. Kat isumot ang aramidag. Anyat pa nagkitam kanya kaya. Sige! Kung taram amin agamit tapno mapirday! Nanay, pang-aasi yung adwa Agsardin kayo. Ay, makapasar tumot day tatao nana. Masansan mo ti panagapayaw. Di kay mabaen kadagiti kaarubayaw Rupat kwarta nga min dayta babae nana. Sika lang arudan ti awan may tultulong na itigastos ditoy. Sika pa'y lang ang tigas na. Nito, Agtal na kayon adwa tanay. Agsiri pa dagiti kaarubayo iti tawada. Da kayo manen adwa ti pagsasaritaan da no kastalaang. Mapan mo bisitaan ti anak mo, Maray. Apay ka day maray. Masansan mo ti panagapada iti daydaan ulay. Ay nawaw. Apay kanumot maray. Di da siguro mabayadan ti abang da, Maray. Ay na yan. Sakit nakapigpig sa ti sauda. Mangag dagiti kaaruba. Mangibabain mo dagita adwa. Sarong karam ida, Maray. No di da kabailan ti agabang, ibagam tag na dalatan dito'y balayaw. Imbaga ko day ta iday. Ngam di da ngarud kayat maray. Kasano nga ruden ngay dayta. Ibirberok dan tumo nga main. Ti
Tidamag ko kat may samot ngamin asakit ti ulo kadagiti dadakkel na dayjay anule. Anya nga tano sa rungkaran ta ti anak talakay. Itanyaga po ang mapan kay Jay. Masansan kanumat ti apad ah. Amangan ki dino anyat maaramid da iti tunggal maysa. Niloro days tinagdesisyon na makilib-eng. Kat no ka sa pula na titulong ta. Iso to masidag ah. Wen agam kasanula nga no. Di ka kami nagpanunot iti negatibo ah. Madanaganak ta amangan no maisagmak ti anak talakay. Bayampay lang. Tapno makamiris. Agsubling tumay lang dito balay. Nawanin ti paparan na. Pag-imimpaki ka mo. Pumano kan? Jakon kayat noli. Agwin na swastan. Ano niya? Nauma akon kan ka. No ipilit ko pa'y tag na ditoy. Siyaklakit di ti kaasi. Hindi lang. Agwin na swastan. Agimpaki akmat ta pumanaw ako ni tiday to lugar. Awan bibiyang ko. Di uray di ka nagpakpakita kanya. Awan na sakit abakrang ko. Aglisi ka nga rudon, tagimpaki Nakaimpake akon. Agawid akon. Makaammo ka matin itibiyag mo. Okay. San lang matasi ka ti babae dito'y lubong? Sayang lang ti oras ko iti dayja anoli nanang. Basol mo matlaang ah. Si kamat ti nagdesisyon a makilibin ken kuana. Anya ti kunam kada kami kintatang mo iday. Saan kami nga ubeng kunam mat. Nagbidutak nanang. Numaamuan ni tatang mo dayta. Katawaan na ka ah. Ano sa kun ananang? Basol kumat ngamin. Di mo natakdiran tin sawsawang mo kada kami iday. Jay, nagawid ka ba? Kung naglakit din nung naragsak ka ni Jay. Saan tatang? Iso anak kiwin na swasa kun kininoli. Taparikot met akanayon ti sumangsangbay. Kung nakbando ka ba ilan yaw? Nagbidutak tatang. Kung naktubay kay, nakarit kan tumay namin Jay. Tugsasaw ka, apo, kasla ka ba ilam? Apayakas jay nanang. Ay nawaw. Ti anya anak ko. Apayakas jay ni tatang. Uray anyat aramidek ket di nakpagan ano. Wen na sakit tinakam na iti inaramid mo. Kaano nga ta mapakawan nak. Day tatijak amo anak ko. Bayam, kasaritak to ti amam. Agyaman nak nanang. Ay wun gayam, sa dino ti ayan ninuli itangay. Jaka mo nanang. In black min ti tunggal maysa. Talaga kaday, asaanan ama ornos ti parikot yaw. Saanan nanang. Jak metla kayatin ti makisinublan kan kuana. Sakit ti ulo day di alalaki. Darasuros kay tumo nga may. Diyo ipangag ti sao. Sakbay a naglive-in kayaw, kat insigurado yu kumapay met ah. Talaga kaday, adi mo mapakawan ti anak talakay. Kasano, nulitin naman ti kasi nga darabid na. Panagkuna, kat nakaamiris mo ten lakay. Kanya tamo tayo. Abangan no, daman nam amuna dita. Kit basta makilibin tumayan. Nariga tinagdalanan na lakay. Sigurado adi na kayat maulit manen. Pangaasem ta pakawanam ti anak ta. Madlaw na nga men nga adayo tiriknam kang kuana. Nila, winin. Kasalitak tayo. Agyaman naklaunay lakay. Anak talataday jay. Isu arumbeng laeng atulungan talakay. Mangad ka pa'y, anak ko. Ha? Nagluto akiti tinula. Ay nawaw. Italaang manin atatang. Mangan ka. Tapno lumukmag ka man basit. Kimutong ka ba nga minay? Wan nga rod tatang. Grabe mat ngamin ti stress ko. Takanayon nga aga pa kami kininoli. Ay, wait. Ayan ninuli ita. Jak amo tatang. Awanin plano yaw, ang mong iti relasyon yaw. Saanin tatang? Jak kayatin. Kaya kay, nalaka kada kayaw ti makilive-eng. Nalakamit ti makisina. Saanin ang maulit tatang? Nagadala kong tinapasama kada kami iti ex ko. Narigat mat gayam. Agabrod ka mat kaya, batak ka. Wan tatang, ipadas ko man matigasat ko ijay abroad. Narigat sa amin ti trabaho, ijay.
Ano san atatang tapno makaurnungak matlaang. Kita ma. Ang mga nood na mamaamom ijay kat agbaliw ti planam. Ang mga kid din no makilive-in kay Debraw. Ni tatang mat. Diyak kayat ama ulit man ang tinapasama kanya. Ti kayat kulangan ita, kat makaurnong. Iti kasta, at dagastusag no agpamilya akon. Kasta ati mindset, anak ko. San nga min analaka ti makiasawa? Iswasakbay ang makidin na ka. Agpanunot ka ba iti maminribaw no kabay labit lagat akdiran? Tano saan? Itantan mo pa ilaang. Ay nawaw! Ay, nawaw! Ti agpamilya ket saan a basta-basta. Adumat arigat kan sakripisyo. Isu asakbay a makiden na wenno makiasawa ka, siguraduam a nakasagana ka financially, physically, kan emotionally. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adya ti plano yung kin Denver, Josefa. Ay nawaw, anya a plano ti kayat yung asawan, tatang. Awan ka di pa'y plano yaw, ngagkalaysa. Lawlawagan nyo mat ngamin Napagsaritaan mi mat kidi ti may papan iti kalay sa mi. Kaano nga rod? Aguray kayo iti makatawan, taplanuan mi anaymbag. Iti kasta, kat espesyal mat tatang. Agasig mo ta makatawon anak ko. Ay na, di yun kontraan tatang. Iso nga rod mat ti kayat mi. Sa bagay mayat mo't laing no planuan nyo na imbag. Madimot laing no agapura kayaw. Intun kuan, at danto ti parikaw. Sigurado ka kadain iti dayjay a Josefa, Denver, anak ka. Ay nawo, may karimot ni Jose pananang. Awan mo't imbaga ka saan ang maikariyay tao. Ti kanyak laeng no sigurado kan kuan na. Una lang, ay klaunay ni Josefa. Isulaing ti babae akayat ko nga ikalaysa. No kasta ti plano, suportaran ka anak ko. Saan ko alapdan ti ayan-ayat yu adwa? Agyaman ang klaunay nanang. Kaano nga raw ti kalay sayaw? Into no mayatawan pa nanang. Planuan mi anaimbag. Tapno espesyal mo't Narigat mo't no iyapura tayo. Ay wala. No siya, makaurayak pa'y mutkit day. Mang namnama akadi, Auntie Elvie. Anya nga minan tay kunam kaanakan. Jak matanangag. Nakalalaaw nga min dagiti kabalay ko ditoy. Makiasawa ako nanti. Asino ba ti pakiasawa am kaanakan? Ni Denver, Auntie. Jay inyam amo kada kayo idinagawid kayo dito Pilipinas. Nasaya at mad no da kayo matla ang tinagkatuluyan. Amangan kit din no adapay extra akwar tayo dita, Auntie. Apay ti kwarta. An-anum ti kwarta kaanakan. Ay nawaw, kaibagbagak laeng itay, Auntie. Para iti kalay sami kin ni Denver ti kwarta abuluda. Mano ti buludam. 50,000 kumaano adda. Na-short kami ngamin. O sige. Mangipaw itaktukan ka. Ay na, agyaman na klaunay, Auntie. Dakil day ta atulong yu kada kami. Kaano nga minan ti kalay sayo? Bagaan kay tulat, Auntie.
Planning stage kami matkit din. Ang kape kayo pa'y tata. Agyaban na klaunay, Denver. Anyang aminan ti gagarayo. Apay ngay may kayo dito pag-abangan mi kin Josepa. Kaya't kula kumusta ti plano yu akalay sa. Ha? Ay, madamang agberbiro kami ti supplier, tata. Kitaan nyo Tadya kabailan nyo lang abayadan. Saan amasapul nga ingrande ti kalay sa. Nung may papaniti tayo tabanag, tata. At damot kiti budget ko. San kami pa nga agam-am mo ken Josepa iti? Ket rinugya akong tinakurnom. Kasta ati mayat. Narigat mo't laeng no naggapo iti utang ti pagkasaryaw. Hello, Auntie LV. Ada ni Josefa, aka nakakdita, Denver. Ada na pa na, Auntie. Isumat lagayam adi nasungbatan ti tawag ko kenkwana. Naimbaglangan ta naisip ko ti cellphone number mo. Ada ka din na pati ngay bagayo kan kuha na, Auntie. Adda ko ma, ibagam at tawagan nak no sumangpet, tada kami ti agsarita. Wan, Auntie. Aywan gayam, congratulations! Agkasar kay matgayam man iti kaanakak. Imutang paikit di iti kwarta kanyak, idi napalabas a bulan. Para kano iti kasaryo. Ah, anya? Anya di ko na yun, Auntie. Ni Josefa, imutang iti kwarta kanyak, idi napalabas a bulan. Para kano iti kalay sayo. Isu ana amuak nga agkasar kay gayaman. Kablaawan kay latta, taalanganan ang makaawit kami dita Pilipinas. Ne, sa anak mo na nagdawat iti kwarta kan Josefa, Auntie. Di ko na kanyak, kat na short kayo kano. Isu nga imutang kanyak. Ay nawa, sa lapod no dayta, Auntie. At damot urnong ko agastusan mi. Nakusaran na ngayon nga ta iti kwarta abinulod na kada kayo. Apay mo takas jeti naramid mo, Josefa. Ay nawaw, anya tinaramid ko. Imutang ka kin Auntie LV, saan ka di? Ha? Ay, kwa. Tiin rason mo pa kat nasorta, iso nga imutang ka para iti kasarta. Ay, kwa lakay. Pasensya kan Nangusaram iti kwarta nga inutang mo kin Antim. Kinapudno na. Imutang ak iti kwarta ken ni auntie. Ngam imbayad ko mitla ang dayjay kadagiti utang ko iti nagduduma at taong. No kasta, at dagayam ti utang mo. Inlimod mo kanyak. Pasensya kan lakay. Saanin ang maulit tinapasamak. Iso lang ang ngamin tinapanunot ko apamuspusan tapno makabayad akon. Di siya kung ba't tinakababayin kinantim? Ang mga lupanunutin ng awan serserbik alalaki ti kastangay naramid mo. O di bayadan pati utang ko kankwana tapno malpasan. Tapno awanan maibagana. Bayadak, ng pangaasim tayo sardang mo kumati umutang. Di nakirason ka dagiti kabagyam, tauray kastuyak laeng, at damot kwarta, Josefa. Anya jay nadamag ka. Imutang ka kano kan Antim Elve. Pudno day tatatang. Asino tinakadamagan nyo? Nagpulong ni Denver kada kayo? Ni Antim Elve, tinang istorya kanyak. Shoot kami kunam kano kan Antim. Hindi kinasarita na ni Denver. Saan mo gaya mapudno asort kayo? Rason ko lang dayjay tapno pautangan nak ni auntie. Nang usaram iti kwarta nga inutang mo kan Antim aya. Imbayad ko kadagiti utang ko tatang. Eh, no. Nakababain ka, Josefa. Inrason mo pa'y laang tinubyaw. Isupay gandi tinapasubo ang nagbayad iti utang mo kan Antim. Napalabas ang day tatang. Apay ngamin nga isubliyo pa'y lang. No, apay ngamin nga utang ka nga utang Gagangay na Tao akla ang agkasapulan iti kwarta. Kasanaw no madismaya ni Denver iti kastangay naramid mo Ay natatang saan ang mapasamak dayta. Ngamin lakayin ni Denver. 14. Siyak laang mati babae ang nailawan kan kuana. Anya. Makiasawa ka gaya man, friend. One friend, iso ti isagsaganaan mi ita. Naimbag ka pa'y. Kitaam kiti ang mga no foreigner matgayap ti paraken ka. Road to baak ni Samat tanday to'y. Ay na si kakit di mat friend. At danto Ayun kayam. Nabasam ka di ti message ko kan ka. Nag-message sa kan ka. Idi pa'y kalman. Jay ka di kwarta nga ut-utangam, friend.
One friend, pautangan na kumapay lang. Talaga lang akasapulak ti kwarta ita. Na-short mat ngamin ti budget mi kini Denver. Ay nawaw, kasano ko maama pasamak dayta kat adamat na talgad at trabaho ni Denver. At idug nga istorya, friend. Di ka madanagan. Agbayad ak tumat laang. O sige, ano sa mga orayan, tawan pa'y cash on hand ko ita. Ibagak tulat takin ka no maipawit kon. Ay nako, nangalami ti kasta klase ti bag. Di mon pakibiyangan ti bag ko, Denver. Nagapuan day ta abag. Nangina day ta saan ka di? Intad lang ti gayam ko nga OFW anya. Ay nawa, sino ang gayem mo? At damat gayam ko nga OFW ni Fiona. No kasta, ni Fiona tinangirigalo ken ka? One, ada ni Fiona ijay abroad. Nabayagan nga trabaho ijay. Siguradum lang apod no tay bagbagam. Katwan man. Saan man kit di ada ita ti pagsaritaan ta. Ti may papankit di ti kalay sa ta ti planuan ta. Numabalin kat isapsapa ta. Sa ita, agapura ka ngagkasarta. Saan ka di nga iso ti arapaap mo? Ti agkalay sa ta. Nana, adda parikot ko. Anya da ita aparikot mau anak kau. Matanagan aklaunay nana. Ay nawaw, anya launay ay ati pagdandanagam. At nang kami nakita kakabarbaro abag ni Josefa. Amangan kunak no imutang kit di dayjay. Sinaludsod mo kuma at inubyam. Iso tinaraming kunanang. Gamti kunanang kat intig kano ti OFW agayam na. Oh, matlagayam. Matanagan aklatananang. Amangan no inton madamdama kat addaman bayadak nga utang nan. No am-amom tigayam adakdakamaten na. Saludsudem amis mo ijay tao, tapno masungbatan dagiti saludsud mo. Ken tapno maaddaan ka iti peace of mind. No kasta, awan ti bag nga inregalong kan kuana? Awan matmanong. No kasta nga rod, ginatang nalaki di dayjay abag. Awan inted ko abagkin kwa na. Ngam adati utang na kanyak manong. Anya? Di ko na kat para kano iti kalay sayo. Naasyanak iti imbaga na short kayo kano. Iso a pinapuludak. Naglokon dayjay babae. Inrason na pa yun ti kalay sa ami. Ibabay naklaunay mat. Saan ka di apod no na short kayo manong? Ulbod na lang dayta. Kasano ko mas short ti budget mi para iti dayta kalay sa. Kat addamat ornong ko. Oo, kita ang man no anya agaw ti maibagay kanya. Makapadismaya kalaunay mat. Ni, apayakas tamot ti bagbagam kanya. Ipagarup mon sa amot adyak ammo ti may papan iti utang mo iti gayem mo. Ha? Talaga amot nga awan manaknakam mo niya. No kastamot lang, di mo namnamaan nga dapay mapasamak akan laysay tinagbagetan ta. Anya, di mon kayat? Amangan no agkasarta, kat aramiden na aparabayad kadag iti utang mo. Narigatin. Adakan ka dayta. Manumatan titawan mo. Lakay kan. Panagkunam ka di, kat addapay mangayat kan ka. Syakla ang matinakaanos kan ka. Wana, nga mailumlumak mo't iti utang iti kastangar aramidam. Adakan ka dayta. Saan mo't asyak ti maawanan no bilang lang? Imawag ti supplier ta. Mapantakan no iti shop da ita para iti food testing. Aguray man pay. Ay nawaw, di ka man agpa-importante si ka Denver. Apay nga agap apura ka ngamin. Siyak pa'y ti agap apura ita. Aguray pa man tani. Nagadumat ti mapaspasamak. Anya ti kayat mo asawan? Aguray pa ita pagpanunutak ana imbag. Anya, si kapay ti kasta ita. Saan man nasyak ti butbut nga mo, Sefa? Urayam ti desisyon ko. Tasyak ti maagrabyado dito eh. Nalabas mo ti kastangar aramiden tinubyam. Para kada kayo nanang. Husto lang ka ting kasarap ko ti kasjaya klase ti babae. Agduwa-duwa namin. Ang mga nudyak amukot adugaya man ti utang na dita. Ay ayatom kaday ni Josefa. Wen, ngabjak kaya ti kasjaya aramiden na. Sana kasjaya klase ti babae ti arapap ko nanang. Ay katadakan kaday ta, anak ka. Ti kunada kat maaklon ko amin no ay ayatom ti may sa tao. Ngam,
Sa balimot tinasaritaan da ita. Sana ka makibiyang dita. Ti kanyak laang kat aramidam no anya ti amom apagsayaatan. Tijak pa'y kaya, kat kaslabot-bot ngan nak nanang. Lakayak ka no. Isulaang ka no ti babae ang nakaanos kanyak. Amangan ko nak no ti laang kwartak ti kayat na. Sikat ang desisyon para iti bukod mo abagay. Ngamain, sikat ti makaam mo iti husto a sitwasyon niyo, anak ka. Pasensya kayong tata. Ngam saan ko nga ikasarte anak niyo? Itian niya aga po Denver. Awan mo't manak-nakam na tata. Imutang manen. Anya! Imutang iti gayem na tata. Diyadad duma inggatang na itibag. Tidad duma, jak amo nang usaran na. Irason nakpayan tapno lang makautang. Aglablabas matenday ta a Josefa. Ibaba na kalaunay may. Naimbag kumaano pudno. Ngam saan mo't nga rod. Agar aramid iti istorya tapno pa utangan da. Sa nakasya klase ti babae ti kayat ko tata. Mawatan ka no kasta ti ko nambarok. Tijak pa'y kayat, ket kaslabot-bot ngan nak. Siyakla ang tilalaki anak kaanos kan ka kung kunanakit din. No pampanunutak ket tilang samot kwartak ti kayat na tata. Noan niya ti panggedeng mo. Respetuak barok. Di ka madanagan. Saan nga agsakit tinakam ko ken ka? Tanalawag may tabasol ti anak ko. Agwin na swastan. Agawid ako ni Ijay Balay, ket siga, agawid kamutan Ijay Balayo. Ay nawaw, apay akas tamad tan. Naumakon ken ka? Nadismayaak anaming pingsan. Nimbaglangan, ta saan ta pa nagkasar? Kasano nga rudan dagiti plano ta? Di mo naman na matungpal pa'y dagita plano. Saan kumamatakas ta a Denver? Pasensya ka. Ngam nadismayaak launay ken ka. Nagato tinlimod mo kanyak. Nagato nga utang. Tano ibagakan ka kat sigurado akong traam. Itaan niya aga po nga utang ka. Kat pakpakanan kamot. Siyak timbabain mo kadagiti nagutangam. Anyan tulaan ti panunutan da. Saan ka akabailan abyagan? Pagsaritaan ta kumaan asaya at Denver. Saanan? Nalawagan ti amin kanya kita. Saanan ang matuloy ti kalasata? No kasta klase ti babae mo't lang. Oras saan ako ng mga asawa. Diyak kaya't ti sakit tulo. Awanan tata. Basol mo mo't lang Anya nga rudan taramida kita. Aklonam asaan na kanakayat ni Denver. Linulokon tumot ngamin ti arabid mo. Tatang, tulungan na kumaan. Kinasarita ko ni Denver maipapalit ti day tabanag. Impalawag na ti amin kanyak. Isuanon niya man ti pangedeng na. Aklonam latan Nadismayaan namin pinsan di tao king ka. Kumusta mo tantirik na manakaw? Nasayahan mo, nanang. Di ka mailew kin ni Josefa. Saan na? Sigurado ka? Uy, nanang. Narigat mo't lang no ipilit kong asawaan. Amangan waga pa kami tumutlang. Nagsasaw ngamin kunamlan asino. Ipagarup na siguro adyak kabaglan na panawan. Mala, anusam nga rudmanan ati aguray. Uy, nanang. Katsabay la kuma. Tanood dati sumangpit kat tayo maikari kumamad na nanang. Tay saan nga ulbod akas kini Josefa? Saan arupat kwarta? Kanya at respeto na kanyak, nanang. Awanan, saanan amatuloy ti kasarmi, friend. Si kantumo ngamin, tila ar-aramidam. No para kanya kat narabaw mat day di arason, tapno aramiden na ti kasjay, friend. Ay nawaw, no para kanyak tat saan anarabaw day jay, friend. Saan la ang gayam anam na minsan nga inaramid mo ti kasjay. Para utang lang. Talaga a big deal ti utang. Asino ti parigatam ngay amang baybayad iti utang mo? Ay, Nagasat ka kumaki ni Denver, ngam dinadaal mo mat ti panagtalaknakan ka. Pag nakmam day ta, tainton sumaruno, di ka agilimad, di ka agulbod, irespetom ti nobyom. one friend, pag nakmak tinapasama. Ay, nawaw! No ay ayatam ti may sa tao, di ka agulbod ken kwa na. Di ka agaramid iti pakaibabainan na.
Agbalin ka anapudno kan mapagtalkan iti amin nga oras. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Bakit? Asino nga ta ti mabali na matangdanan? Ni, apay amang tangdan ka pa'y laang ngay lakay. Una, tapno malpas sa dago si trabaho, di garden. Ay nawaw, saanin akasapulan day talakay. Asino nga ruti kadwa ang trabaho? Siyaklatan tulungan ka iti trabaho. Nalawa dahi siya bakit? Anya ko maitano nalawa lakay. Trabaho iti garden matidim makla. Kaasi ka matno kwa, bakit? Kabailak day ta. Tulungan ka tapno saan nga isupay apaggastusan ta. Sige, nakastati ko na. Madanagan ak lang aming kanggakat. Relax ka laang ka di. No imbagak akabailak, aramidat day ta lakay. Ay na, agyaman ak launay, bakit? Masapol nga agtinulong ta. Itikas ta kat agprogreso matibiyag ta alakay. Saan mat amabalin nga agnanayon nga agrigrigat ta. Ubayak man agdawat itiridik anatang yaw no adda anak. Nagaapit kayo magayam idikalman. Untatang, adda reject dita puraw asako. Mga lakay laang dita. Ne, ano na gitaramay mo anak ka? Apay ka di tatang. Nagado asugat. Ay nawaw, gagangay na Tinulungak ngamin nila kay ko ijay garden tatang. Amuyo mat, nagagatoy anak yo. Di kan samat ngamin agan anad. Saan matamaliklikan tatang? Hay, bareng matyambaan nyo matad ti mat apresyo. Tapno ang damit kasukat ti bannog yu Sapay lako ma tatang. Nangyaga kiti natin para kada kayo, nanang. Agyaman aklaunay, Francis anak ko. Agtugaw ka pa'y man, tagsarita ta. Nabayag matan, idinaudi ang nagistoryata. Anyat pagsaritaan ta nga, nanang. Maipapan iti asawa. Ay nawo, abay ta asawak. Anya ti aramidon ni bakit mo iti balayaw. Amangan mo't nur urayin na laang ti iyawat mo akwartakin ko na. Saan mo't kiti, nanang? Tulungan nak mo titi trabaho kaya garden. Usto atap no adamo serbina. Nung may papaniti trabaho, ket mapangnamnamaan ni bakit ko, nanang. Sana nakaadal, ngam nagagat mo't. Padak at trabaho iti garden titi makilan na. Nasaya at mo't no kasta. Rumbeng lang at tulungan na ka iti trabaho. Saan nga ag-arti-arti day ta babae, tawa mo nalpas na. Agpada kay laang, nanang. Uray si ka, awan mo't nalpas mo. Ay, di nakman ikumkumpara iti asawam. Taado ti nagdumaan mi iti daydi a Merlin. Bakit? Swerte ta. Kumusta ti bayad tinating talakay? Mabalinin nga agpatakbir tayo ti balay ta, bakit? Natsambahan ta ti mata presyo. Ay nawaw, kita man tilistaan lakay. Kitam, mayat ti presyo, bakit? Naasyan mo lang tinamarso ka tata. Agyaman naklaunay, Diyos ko. Inton bigat, kasaritak ni Tata Gari, taplanwan da ti balay ta. Panagkunak kat sobra dayta para iti balay nga arapaap talakay. Anya nga tanong mangalata iti pwesto ta iti palengke. Mabalin na tamot, bakit? Masino nga ti mga sikaso? Siya kun
Katsi ka, ituloy mo lahat ti ag garden. No addan tumaapit mo, o di ilako tamit lang ang ije palengke, tapno dakdakkel ti bagi ta. Mayat ta na panunot mo, bakit? Kas lamayat nga agpaiso tag negosyo. Isungarod apadasan tamit lakay. Nadamag yu kaday, tinadamag ko nanang. Ay nawaw, anyaman day ta nadamag maun Julie anak kaw. Natsamba ang damanong Francis ti mayat apresyo tinatang. Pudnaw! Wala nang! Isumo lagay ang mga ada nakitak asiminto iti paraangan da. Agpatakderdan sa iti balay da. Nakasaritam ka day ni Manong Mau. Saan pa'y nga rod nanang? Kahit anya pa'y laang ti ururayom gay. Di kay madanagan nanang. Mapanak iti ayanda itang laang. Tabumingay taman iti naglakwan da. Nayunam ti dawatam, tapaggudwaan tantaw. Ayan ngay mat ti balato may Manong Frances. Balato. Ay nawaw. Di ka man agin di ammo Manong. Amok natsambaan nyo mat ti mayat apresyo tinatang. Dahil ka na Uy, first time mi nga ta makatsamba. Ikan na kami nga rod ay ti balato may. Sige. Mang tudak iti sag 3,000 kayo kininanang. Tapno di yumat ko na. 3,000 laang? Tayo sumot lang ti kabailan mi nga itid kara kayo. Naynayunam matan Manong. San mabalin? Tado ti paggastusan me. Kas makita mo't, agpatpatakdir kami ti balay. Nangala kami pa'y ngamin iti pisto me di palingke. Mala, mutuyan tasag ti 3,000 mi kininanang Manong. Narigat mat no ibabawim. Makatawan lang tinapalabas. Ngamnay, dakkel mat ng tinagbaliwan ti balay yung Manong. Tagpada kami mo't kinimanang mo na diskarte. Anya ngamin ti gagaramadin ko? Ay, kwa Manong. Anya dahi ta? Mabalinti umutang Manong. Ay, dahi talaang. Awan ti kwarta nga inaggamak. Ay nawaw, imposible mat ano awan? Kat adda maggarden yo. Adda pa'y pwesto yo. Ni manang mo ti mangiduldulin iti kwartame. Urayim latan, tada kayo adwat agsarita. Mano ti buludang ipag? Uray 20,000 laang Manang. Ay nawaw, nagdakkelan. Amok nga adda kwartayo Manang. Unangam adamot pangususaran mi iti kwartami. Adda nakaiplanuan na. Adda na kaiplanwan na? Wano, kinaimot mula dayta. Ay na, sa anak mo't nga imot ading ko. 10,000 lang ti maipabulod ko. Taamangan no agsingir dagiti supplier ko itinatang inton bigat. Ay, di mo iimot dayta a kwarta. Taamaw, ang nagrigregatan ni Manong ko dayta. Anya? No awan ni Manong ko, awan ka iti ayan mo ita. No awan ni Manong ko, saan anarang ay tibiyag mo ita? Nagtinulong kami matkin ni Manong mo. Wanaangam ni Manong ko ti ad-ado ti trabaho na. Isu ti kadakkelan iti naitulong. Isu nga itid mo ti 20,000 na bulbulo daw. Pasensya kan. Ngam talaga at 10,000 lang ti maipabulod ko kan ka. Anya ngay, pinautangan da ka. 10,000 lang ti interday di Amerlin nanang. Ay nawaw, apay ngamin nga iso ti kinasaritam. Awan ni Manong mo aya. Isumo ngamin ti bili ni Manong nanang. Jak mo impagarup akas jeti aramidon ti ipag ko. Talaga mo't nga agraramanday di a babae. Nakunayo pa'y nanang. Ni Francis akapsat mo ti makagapaw no apay nga agsuswerte da ita. No awan ni Francis, awan lat amaw. No awan ni Manong, amangan no aging gaita kat agrigrigat latta day ta Marlene. Mauma kuman ni Manong mo, ta isina nakididay di a babae. Ay may mayat no single ni Manong. Di bali at awan mo anak da. Naku nampay, agan na day ta Marlene, ta di na amo ti kabaulak nga ramidan. Dalawa mo tanti salas yung anak ko. At dapat nakala TV yaw. Bunga day ta ti ado a sakripisyo ming agasawa, tatang. Ano ile, kat naipot ti balay yaw. Kawayan kan sako pa iti diding na. Ita, kat ay na.
Talagang asinsado kayo. Awan ti imposible no nagagat kan nalaing amang i-manage iti kwarta ti may sa tao, tatang. Sana all anak ko. Da kayo kit di mo, tatang. Huwag kaya. Kumusta mo ti katugangam? Mano abulanan asaan ngem may tatang. Uray ti ipag ko. Agbulbulod da ngamin iti 20,000 iti. Kat 10,000 lang tinaitid ko. Tanairanamat nga ado ti paggastusan mi. Nagadumot din nga kakadakas nga bagbagada kanya. Ay nawaw. Ang mga nung nasakit tinakamdakin ka. No nasakit tinakam da kanya. Nasakit mat tinakam ko iti kasya pa nagsasauda kanya. No saan agapukin ni Francis, awan ka iti ayan mo ita. Kunadan tupay kanya. Anya. Nasabat ko ni nanang mo iti paradaan itay lakay. Ay nawaw. Ninanang ko na mo tabakit. Kasta unay ti panang kusilap na kanyak itay. Apay ka no. Amok nga aging gaita kat nasakit tinakam da kanyak. Ta saan ko nga inted ti buo at 20,000 abulbuluden da iti. Manuabulan mo tin tinapalabas. Ado tinagsasakit abalikas ti kabsat mo. Diyak lang nga imbagbagakan ka. Tadyak kayat ti gulo. Kasi tanya bakit? Apay nga ilimlimod mo kanyak. Si kakano ti makagapuno apay anapintas ti biyag ta ita. Anya? Diyak man amo kadagita at tao. Sadot siguro ti panagkita da kanya. Hala, bayam. Pasaritak to man ni Nana. Saan nila kay? Sigurado nga agrason tumanan day jay. Kaslawan Mike ni Manong Mau. Wan nga rod nanang. Ngam nakalukat mo ti balay da. Amangan no ada ti manugang yu iti uneg. Angam okay lang. Umay talata tabalay mo ni Manong mo day tawi. Kunaklakit din no asino tagsasao. Da kayo magayam. Awan ni Francis dito'y balay. Adda ijay garden. Adda ka di masapulyo. Awang makiday. Okay. Ay nawaw. Apay akas ti panagkitam kan panagsasaom kininanang. Awan ti amo kadakas nga insawang ko ipag. Anya launay ti ipanpanakkel mo aya. Awan ti panpanakkel ko. Awan kunam. Ngamadlaw mo't anatangsit ka. Gaputan nagprogreso ti biyagyaw. Nalipatam siya Mike. Ani Francis nga anak kaw ti makagapaw. No apay anarang ay ti biyag mo ita. Nagtrabaho akmat nanang. Nagtinulungan mi no anyaman ti adda kada kami ita. Ket no awan ti nasaya at nga ibagayo. No imay kayo tap no insultuan dak. Nasaysaya at no pumanaw kailangan. Matinsamot timod mo bakit? Kasano? Ket pinagsasawan naktiinam kan ti kapsat mo. Nagtawag daking ka? Saan? Imay damis mo dito'y balay. Anya man timbaga daking kan? Kas iti sigod no awan ti anak ko, no awan ni manong ko, awan ka iti ayan mo ita, kunada. Oo, na yun dananang. Awan amok abasol ko kadakwada, tapno aramidan dati kasta, Francis. Awan ti basol ko anadagsan, tapno bastusan dak akasta. Amok teta bakit? Talaga amasapol akasarita kita. Sana mabalin di kas nang aramidan daking ka. Wala kay, agtal na ako ma, ngam aglablabas damat ta. Awat sabad nila kay mo dito'y balayaw. Awan tatang, napan iti ayan dananang na. Ay nawaw. Anyat na pasabak. Masapul abagbagaan na ti inanakan ti kabsat na tatang. Well, di ka maawatan anak ko. At naman siguro di yung nagkikinaawatan. Kasano kat saan ang makatal na tingiwat da. Kaslaawan serserbik nga asawa no agsasauda. Ipilit daan ni Francis laang tinagsakripisyo iso ang nagprogreso ti biyag mi. Kitulungan mo't nila kay mo. Dayta nga roon tatang, di da makita dagiti sakripisyo. Yala, kita nga tataon. Agpakumbaba ka latan anak ko. Nabayagan nga agan ano sa, ngam talaga asa iro ti ipag kan katugangak tatang. Makaumamit no iso lang iso ti bagbagada. Makarengreng, makaibus da iti pasensya. Naimbaglaangan tayo may ka manong. Ada napatag nga ibagami kang ka. Ay wan. Amom kaday. Idi na pang kami di balayaw.
Saan da kami pinagkapit ti asawam? Pudno ti ibagbaga ni Nanang Manong. Maditikita na kada kami. Da kayo kanumot tinagado ti sa una. Saan apudno day ta Manong? No saan nagapukin manong ko, awan ka itayan mo ita. Kung kunayo kanumot ngamin kananang. Tapno ibagak kada kayo. Tinulungan nak ta asawa, iso ang nagprogreso ti biyag mi. Talaga nga ulbod day tang asawam. Agar aramid iti istorya. Ay nawaw nanang, pang-asyo ta di kay aglibak. Di kay agbalin asairo, tabak kayon. Amuyo ti husto kan saan? Ni, apay akas tamaten ti panagsasaom iti inata Manong. Gaputa basol yo. No plano yo pag sinahanda kami. Itapay lang, agsardeng kayon, ta siguradwak adi kay agbaligi. Ah, Agkitaw kayo madlangit ti pamakawan ni tasawak. No diyo kayat nga aga-apa tayo. ay, di ka agungot anak ko. Wine, aramidin may ti kayat mo. Nanang, agsardeng ka man si ka, July. Kurang mati kwarta ta anak ko. Kasano pa yan ang maka-abroad ka? Damanong Francis nga tananang, ang mga no adapay kwartada. Mabainak mga umutang. Ore no nagsuri ta iti daydi amarline, kakasla nakababain latamag. Tawunan tinapalabas, nga mariknak alikliklikan deta. Ay nawaw, kasano nga rudan ti arapaap kong agabrod nanang. Sika ano kayat mo ti umutang kadakwada? Itiks mo ni Manong Mau. Ang mga no ibagana ni Manang Merlin ti itiks ko. No kayat mo ti maka-abroad, arami idem latan Ada mo siguro kaasi ni Merlin. Ti kwarta ngay Manong Frances. At nakin manang mo Merlin. Nabasa na mo't kid di titeksyo kanyak. Ay nawaw, inalam latta kumaa. Isumot lang nga imay ka dito'y balay. Iso ka nung harot ti mangyawat keng ka. Ay nawaw, Abay, mabay nga keng kwala. ni Manong Mut. Anya ti rupak nga isangok ngay kinkwana. Hinton sumaruno ngamin, agtanang kayo. Di kay mangisawang iti sao nga amuyo apakasairan ti riknana. Nanyaman ti adda kada kami ita, kat nagbanugan mi adwa. Saan lang nga siyak ti nagtrab-trabaho? Bidot mi kinanang dayjay Manong. Mala, mapan kanto iti balay no kwa. Tamapan mo alayan ti kwarta. Tila ang agas nga impagatang ni nanang tinyag ko. Umay ko alaan ti kwarta nga utangak, Manang. Agkape-kapay Saanan, Manang? Agtugaw ka kit di tagkape-kapay. Saan ko nga itad ti kwarta bulbuludam no di kagkape? Ni Manang, Mut. Addakan ka dayta. O sige, agkapi akon, Manang. Kasta Mababainak launay kan ka, Manang. Ngamin, nagadutin sa usawang ko kung kaidi. Amumot siguro itanan niya. Wun, Manang. No anyaman ti adda kada kayo kini Manong kat nagrigatan nyo adwa. Mala, agkape ka nga rodan. Tamapan ko alaan ti kwarta nga utangam. Ay, nawaw! Liklikam dagiti makapasair a balikas. Di mo labsan ti agsasao. Ta mga nudumtang to ti aldaw kat lumnad kanto iti nakaro abain mo. Pagtalinaadan ti respeto iti unag ti pagtaangan. Tapno agbalin anayas ti linangan ti pamilyayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite.
Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agrobwata ko, nanang. Mabait lang ang ni anak ko. Adda ka di ibili nyo, nanang. Oh, balon mo iti pagadalan. Ano sampay lang wan? Day tala ang matinatgada. Ay, nawaw. Awan samot ten kwartayo, nanang. Tinapatag at adda balon mo iti pagadalan. Agyaman naklaunay, nanang. No amula ang kumanitatang titumulong, saan kay kumaamadagsanan unay. Ay na anak ko, sipod pa'y idi, saanan ama pang namnamaan ti amam. Iso ti makagapaw no apay anagsina kami. Ang ditan pagsaritaan ti may papan iti day taaba naganak ko. Agrubot ka kiting, tapno di ka maladaw iti klaseng. Agyaman nakman ng nanang, inakon. Sige, agan-anad ka anak ko. Agawid ka adagos numalpas ti klase, ma? Sa dinaw ti papa na, mister. Si kamo ti masabat ka. Makitang danak iti gayim ko, nanang. Kimutong ka pa yun. Wen nga rod, nanang. Adumat nga min ti pakakumikumak. Awanan ti husto nga inanak. Ay, wan, kumusta mo ti apaw? Nasaya at mo't, nanang. Adda klase na ita. Iso asyak lang ti makitang dan. Bayam. Ibaga kiniwilay tamangtad iti allowance ti anak yaw. Awan samot ti bibiyang na iti putot na nanang. Ay bagbaga akmanan. Barang malawlawagan ti panunot na. Para mo't iti putot na. No anyaman ti diyo nagkinawatan iday. Saan anasaya at nga iraman na nilanay nga anak yaw. Nanang, anya tinluto yung masida. Sa anak pa'y anak kalutaw. Ay nawa, mabisbisina ko. Agkapay-kapay laeng Adamot na bati akamutay. Nyapay nga rod nga. Awamot pagpilyak. Ungayam, nagsweldo kayo kaday. Ay nawa, kasang-sangpit ko lang sweldo mo tinadagos ni salsaludsunan nyo. Una, tanoan da sweldo. Ikam nila ni aputot mo iti allowance na. Maasyan ka ba't akin ni Esther? Agmay-may sang agsakripisyo para iti anak yaw. Apay kumamang tudak pa ilaan. Kabalan ni Esther dayta. Di ka mabaeng iti kastang aramidam. No kasapulan dati tulong ko, isuda tumasidag ganyak. Ay, di ka man nagbalin ang naturay dita. No responsable kang ama. Uray saan adumawat ti putot mau. Ikam lata, tapagrebangam ka nga ruday takas ama. Ay nawa, isuda ti umay dito'y balay Isuda nga rod kasapulan. Anya ti kayat mau. Agparinto mong day ti sangwanam, tapnula ang tulungam ida. Ayawan mo nuwilay. Agrubuan ta kon tatang. Ay nawa, sa di naman ti papanama, Esther. Ni tatang met, sa dino kumapay ngay, makitang danak manin Agina nakabot No aginanaak, pangalaan mi nga itigastusan mi tatang. Kita man tabagem, kimutong kan. Tinapatagkat at dagastusan nila ni tatang. Amoy umat, awan ti bibiyang ti amanakan kwa na. Una yan ti kastagasat yaw. Addan to ka di tatang. Ngam no ita, saan pa'y amabalin nga aginanaak? Tanukas na ti aramida. Kasano laangan nga iti masakbayan ti anak ko. Nasaya at maita nalagip mo ti may dito'y balay, lani apaw. Kaya't ko ang makasarita ni tatang, apong. Anya ti masapol mo kankwana. Dumawatak iti kwarta. Saan ang mabalin ani nanang lang ti agtrap-trabaho para kanyak. Pagrebengan na ti tumulong kanyak, ta isungarod kat ti amak. Husto launay tanak unam apaw. Ilaban mo ti karbengam kas putot na. Tapno saan adumakkel ti ulo na. Sa anak ko mga umay ngam no choice, apong. Maasyanak launay ang makakitkita kininanang. Inaldaw laangan ang mabanbannog. Wan nga road, nasabat ko idi na minsan, kat medyo kimot daw. Wan ata di matin agina na, apong. Saan kano ang mabalin taawan gastusan may. Orayam ni tatang mau, ta dumawat ka iti kwarta kan kwa na.
Nagsweldo da iti kalman. Iso asigurado nga adda kwarta na dayjay. Addaak, tatang. Kasapulak ti kwarta. Kasta, no da kayo tagkasapulan, da kayo tumasidag. Di ka paimportante. Mano ti kasapulan? 2,000 laang kuma, tatang. Ay naw, nagdakilan. Manu atawunan nga awan in interview. 500 lang timated cooking ka. Ay nawaw. Panagkunayo ka di kat umanay ta 500. Di ka man nagreklamo siga? Sa anak nga reklamo. Ibagbagak lang ti pudno. Agahasam man day ta. 500 lang gayam ti kabaalan nyo nga ited. Ngam nagadun asa uyo. Saan ko abasol no saan ka nga imay dito balay iti mano atawen? Kas na ko nakitayan, no kasapulan nyo ti tulong ko da kayo ti umay dito balay. Sana siyak ti parparigatan nyo. Nukas tamat laang. Uray di kan mangtag. Ano saklatan? Amang ano inton madamdama kat isidir yung tumat laang. Awan ganas na. Awanan, gimuran gay ubeng. Imbagak lang ti pudno. Ay nawaw, panagkunam kaday kat nasaya at tikasjay a panagsasaw ma. Awanin maramidan nyo tanalpasin nanang. At least, naibagak ti kahit kung ibagak kadakwata. Saan nga nanayaw kat napigsa kawilay, tandaan am dayta. Anya kumita? Dumtang to ti aldaw akasapulam ti tulong ti anak mo. Nuag sakita kat matayak. Idi ka aldaklatan. Saan mo ta narigat na dyan? Narigat agsasao ko naktumag. Nalakalaeng nanang. Di ka agsaw akasta. Nga may di mo amaw ti masakbayan ti tunggal maysa. Di mo amaw no anya ti sumaruno a mapasamak. Iso apang nga asim tagtanang ka. Nagado ti dakas abalikas na apong. Awan lang aruda na itulong na. Kastapay lang tarabid na. No kasapulan nyo ti tulong, da kayo ti umay ditoy, kunana. Ngam numapanak iti ayan na, nagadua sa una. Kasla sakitin na mutlaang dagit itultulong na kanyak. Bayamong tabam. Sadlang nga itatal daw, apo. Apay, anya tinapasama. Kwa, anak ko. Napanta ka di iti ayan ti amam lani. Uwan nanang, kunak numaasyan kanyak, ngam saan matgayam. Ay nawaw. Apay anapan ka pay lang amin ijayan ako. Gaputang maasyanak kada kayo nanang. Da kayo lang ti agsak-sakripisyo para kanyak. Ay naanak ko, awan ka asi day di a tao. Di kay madanagan, saan akon amapan ijay nanang. Napanaknakakon nga awan konsensya ti amak. Nasaya at laangan, tanasalaw ka dito'y dalan. Abay, agdawat ka mo titi kwarta, Esther. Di mon ka ba na pagadalan, danak mo. Tapno ibagakan ka, sa anak arupat kwarta. Ay, nawaw. Di ka man. Amo ka kwarta, ti habol yung kanyak. Di kanyak lang, kat no awan maitulong mo iti anak mo, aguli magkalatan. Nya. Saan amasapol a pagsasawam nila ni? Ay nawaw, anya tinakakatkatawa iti imbagak, ah? Nakakatawa kayo, mga gina-Esther. Anya niya, saan lang nga itati aldaw, Willie? Dumtang to ti aldaw, akasapulam ti tulong ti anak ta. Ayat ko lang. Jak nangaga. Ipigpig samar. Saan lang amay may sa ti aldaw kunak? Pagbabawyam to dagitang aramidam kada kami. Kumusta ti trabaho, mla ni anak ko? Makapabannog nga rod nanang. Ano, Sam? Kasta talaga tagtrabaho. Wen nanang, tinapatag kat ada pagtrabahwak. Ni apong ngay, Adda iti silad na, madama nga agin ina na. apay, kimarumanan ti an-anayan na. Wan nga rod anak ko. Naliwayan nan sama tinagtumar iti agas na nanang. Ay, dayta nga rod. Adamat ginatang ko. Nalipatan na ati numar, iso akas na. Kimarumanan. Una yan ni apong. Panawan kayo pa, takasaritak man nanang. Urayam lata na makariing anak ko. Di mo disturbon, ti pan naturog na.
Kumusta mo tantirik na Wilay? Kakapsutak na lang. Arak pa mo. Naimbaglaangan, tada nang itaraykan ka dito ospital. Nanang, jakpay kaya't timatay. Ay nawaw, jakpay kaya't timatay ko na ngamawan mo't dengdeng gumasaw. Anyati ko na dagiti doktor nanang. No saan mo pa'y nga isardang ti panagin inumpaw, talaga ang maustal kan. Ha? Anya? Kasano nga ron ita? Ada kwarta ang apagpaagas mo. Wan. Ay katawan nga ron dyan na. Nanang, jakpay kaya't timatay. Tulungan ako ma. Andiyan din natamag ka, Star. No hospital ka naman ni Wilay. Isumati ko na tatang. Ay no, apay ka no ang hospital. Jakon malagip tatang. Basta ti kunada kat epekto kano tinalabas apa naging inom na iti arak. Ay kay taki din. Awanen, makarkar mamutin. Dakas nga minti ugali na. Iba ka maganda na, tatulungan na ti ama na. Ang mga noawan kwarta na pagpaagas na. Ibagaktokin nila ni tatang. Marang kasan nila ni ti ama na. Uray no dakas tinararamid na ti kalabas. Anya jay ko na mga ibagam, nanang? Mapan mo bisitaan ni tatang mo iti ospital, anak ko. Ay nawaw, anya ti aramidin na iji ospital, nanang? Na ospital, gapo iti nalabas sa panagin inom na iti arak. Anya? Mapan mo kitaan tatulungan. Ang mga noawan kwarta na pagpaagas na. No iso ti agkasapulan iti tulong, iso ti umasidag, nanang. Anya, Isumat ti umay dito'y balay, ah. saan sapay mo't anak arwar? Urayak nga umay dito'y balay, nanang. Ti kayat ko kat personal mat a makisarita kanya. Nanang, duwang haldawan. Sipod nagawid ta dito'y balay. Ngam di mo't umay nila ni. Anya ko mati-expectaram nga eh. Damot ang trabaho na. Siguradong adda kwarta na tayo dyan, nanang. Una, ngam tinulungam kaday, idi iso ti agkasapulan. Nanang, nagbabawi akong nakita desisyon ko. Imawag nila di kanya. Ngam sinaludsod na laang no nakarwarkan. Awan na nakamat na. Lukaano asarong karan na. No sika ka no ti agkasapulan, sika ti mapan ijay balay da. Anya? Na, apay amas daaw ka. Kat kasta mo ti sang kaibagam kan kwa na iday. Agin tuturay ka nga main. Nanang, Kunak to mga mingkan ka. Saan amay-may sa ti aldaw? Apo, anya ti planom. Urayak ani tatang ti umay dito'y balay, apong. Ay nawaw, di nang sabot ka ba ulan ti magna, apo. Anusan na, ah? Iso nga ro ti agkasapulan iti tulong. Di iso ti umay dito'y balay. Ikaasi mo di tao. Ustulaang tapno ammo na tirik na, apong. Ay, kasanulaang nga Apay ama asyang kayo kenkwana. Katawan tupay kasi na kanyak idi. makapakonsensya mo, apo. Di kay madanagan. Ikak iti pagpaagas na. Kaya't kulaang ama padasan na ti imparik na kanyak. Idi siyak ti agpakpakaasi kenkwana. Tatang, at ka din nila ni. Ada trabaho na ita. Awan pa yan nagawid. Ano sa mga orayan Agtugaw ka pa barok. Agyaman naklaw na tatang. Kumusta mo tanti marikrik na mo ile? Kasi ti sigod. At alat dagiti gundaw ay marik na nga kakapsutak tatang. Nuan niya mga mintinararabit mo hindi Nailaw anak nga ro tatang. Sa anak kong mga umay. Ngam nila ang naputod ko tinamlama. Anya ti aramidon nyo dito'y balay? Imayak, tagpatulong ako makin ka anak ko. Kasta ah. No da kayo ti agkasapulan iti tulong. Da kayo mat ti umay dito'y balay. Mano ti kasapulan nyo? Siga manuti maitid mo anak ko. 500. Umanay mat siguro dayta. Numabalin kat na inayunam ko ma. Papuskula kang tirupa anak ko.
Takayat ko pa'y agbyag iti napaot. Ita, amo yon tirik nana. Uwan anak ko, pasensyakan kadagiti ado ang nagkurangak. Naladawan day ta pa nagbabawi yo. Itapay ang nakaturpusa kon, jakon kasapulan titulong yo. Anak ko, siyak tag kasapulan ita. Kasapulak launay titulong mo. Sapay la kumatakas siya, nak. Ala, itad ko ti kwarta a kasapulan yo. Tapno di yumat ko na. Kumusta ti Riknam? Nasayatan na nang. Awanan din nasakit. Ay pagyamanan tayo ti Diyos, anak ko. Huwag nga ron na lang. Naimbag lang ang tanasyan nila ni kanya. Ay, no, awan nila na awan mga nulamlamayan da kamutin ita. Huwag nga ron na nang. Narigat ag sakit. Nawan ti kwarta. Kanawan kabagyan namang tulong kang ka. Naku nampay, iso arumbang lang nga isakit mo ti kapamilyam. Di kagbalin anaturay. Mala, sumurot ka ni jay kusina, tamangida sa rakiti kanenta. Una lang. Hello, lani anak ko. Kumusta kayong matandita, tatang? Kasi tapo, anak ko. Ininot mo din kag subsubli ti pigsak. Kalpasan tinasurok ang makatawan a panagpaagas ko. Ni Apong ngay, kumusta matan? Nasayat mo't lang, anak ko. Napigsapay mo't. Agpasyar kanto dito balay ano saan ka busy. Wan, umay kaminto kininanang no day off ko. Agpakada akon, taagrugi man ang titrabaho may. O sige, agan-anad ka dita, anak ko. Nagasat ka, Willie. Uray maday tinararamid mo iti kalabas. Kat nasaya at lata ti anak mo kan ka. Huwag nga ron na lang. Di mon sayangan day tagundaway anak ko. Ipariknam iti putot mo ti pammatag ti maysa nga ama. Ay, nawaw! Kas ama, responsibilidad mo ti mangted kadagiti masapsapul ti anak mo. Di ka agim imot. Ipaay mo ti sustento kan pamatag ti maysa nga ama. Iti kasta katulungan da kan tumat intundumteng ti aldaw ako mapsut ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! May sadusi naman nga itlog na na Beulah. Day talaang. Wala na. Adto'y di bayad ko. Mabit lang tay supot ko ti gatgatangam. Agyaman aklaunay nana. Aywan gayam. Pudno ka de, tinadamag ko. Adituyen nga agna da Regina. Tanalpas meten ti balay nga ipatpatak derda. Saanan ang masapul nga agabang da. Kasta ka de. Balasang ko. Anya nga minon ti trabaho nila kay nanana. May sa manager ti manugang ko. Apay ana sa ludsud mo. Adda ka di parikaw. Ay nawaw, awan makit di nana. Kaya't kula amaamuan. Kunaklakit di ano adda parikaw. Adto yan ti itlog agat-gatangam. Kompleto matlaang ang dagiti gamit tayo, lakay. Abas tulang ti awan.
Kumata ka to, kalpasan ti trabaho. Gatas pa'y dagiti putot mo. Di mo liplipatan na. Ay, nawa. Kano iso ti number 1 iti listahan ko, bakit? Nasaya at matnukas na lakay. Ay, huwag kayam. Noda kayat mo agatangag. Kisayam lata ti kwarta tayo. Awan matang mo kagatangag lakay. Meriendayo ka dagiti ubing, ah? Sigurado nga daman hindi mangisursurin itong madamdam, ah. Isupay kit di paggastusan tayo. Iso nga ron nga trabaho, ah. Tapno adda gastusin tayo. Tapno saan tayo agbising? Alawanan lakay. Sige, agrubata ko. Sikapay lang ti makaam mo ka dagiti anak tabakay. Agkape kayo pa'y nanang. Agyaman na, Regina, anak ko. Anyang aminan ti gagarayo. Sarong karak kumadagiti apo ko. Nakaturog damot nanang. Nabannog da nagayayam di tarwar itay. Day talaang agpaiso Rong timing mo da tao. Da kamin to dagpasyar iti ayan nyo nanang. Ay may mayat manen Ay wun gayam. Awan ka diti planom nga trabaho. Sana kayat nila kay ko nanang. Ay nawaw. Apay ka naw, kat adda akmat amangaw awer ka dagiti anak yaw. Nakababain ka no nanang. Nang runa kat bakit kayo matan. Kabailak pa'y maat. Di na kayat amang namnama kami kada kayo nanang. Kan may sa, umanay ka no matimat-mat gadan na apagbiag mi. Iso nga oray sa anak ko nga trabaho. Adapay papanak tatang. Ay, nawaw. Sa dino ti papanam si Cautores? Iti ayan ti kalaingan nga ka-eskwela ak idi high school tatang. Asino bait? Asino kumapay ngay? Ni Regina Mapan kuman kumustaan ti biyag na ita? Ay, kita Amagan numapan kay jay. Katila man ibagbagam kang kuana. Ni tatang mo't? Mapan kula ang kumustaan kunakmo't? Amok ti ugalim, Dores. Nagadulakit ding ibagbagayo tatang. Agrubuata kaon. Di ka man marabyan Di mo taktakan ti padamatao. Di mo matimpakpakaam mo nga umay kagayam dito'y balay, Doris. Ata kaya't kaasorpresaan. Anya? Anya ngay mat, ti pakakumikumam ita. Kastoy lang ta, siyak ti mga asikaso kadagiti anak mi kini Joshua. Ay nawaw, di ka agtrabaho? Awan mo trabaho. Ne, apay ngay, kano si ka ti kalalaingan kada tayo idi? Sa anak nag-apply, ta saan mat nga roda kayat nila kay ko. Ay, sayang mat. Karir numur nga rudan ano kasta. Naimbaglaangan kanyak tanaawatak iti nagaplayak. Pagtrab-trabaho am itangay. Agtrab-trabaho ak iti gobyerno. Ay katmayat Natumpal matlaangan ti arapaap mo. Ay una, oray sa anak analaing unay iday. Kat at least, adama na talgad at trabahok ita. Saan akas iti daduma dita. Mayat mo tiisang mo nagawad. Siyempre mat atatang. Abak kumagayam day di Regina. Andiat kaya't mo asawan. Ay nawaw, common sense matan atatang. Anya? Siyak asaan unay analaing ide, kat adda na talgad at trabahok. Agtrab-trabaho ak iti gobyerno itatatang, mangup opisina ak, kat ni Regina akalalaingan mi ide, awan trabaho na ita. Awan sir-serbit kinalaing natatang. Nusanda ka ngayon sirrak ti kasinsin mo. Awan kumati trabahom ita. Tipuntok tatang, kat adda na talgad at trabahok. Ita niya agapaw, nga ikumparam ti bagim kin Regina. Di mo maawatan di kayat ko asawan tatang. Amok ipagarup mo nga abak mo ni Regina. Tada ti trabahom. Kit isaw, at dalangi ti balayda. Saan man at makikumkumpetensya iti para matao sa amam. Apay akas jay nana? Ay nawaw, ti anya manan, Doris. Apay mo't akas jay tinagbanagan ti anak yo. Apay nga impalubos yo. Anyat kayat mo asawan. Apay a housewife laangan ita nana. Isu ti kalalaingan mi idi high school. Ngam anyat napasamak ngay. Saan mo't nga greg-greg at ti anak ko
Wan angam day tala ang matagtagi balay ti aramiden na ita. Awan tinatalgad at trabaho na. Wen ata isumat ti kayat da nga agasawa. Marigatan sigurong agaplayan niya, nana. Saan akasta? Talaga lang adi na kayat ti agaplay. Tawan mga sikaso kadagiti ubeng. Adda kayo matnubilang? Desisyon damot dayta. Awanan bibiyang tayaw tabiyag damot dayta. Saan amabalin asika ti agdesisyon para kadakwada nga agasawa. Anyat umay mo ibaga, Doris. Adda maangay a reunion tayo nga agkakabatch. Kat? Mapantayo I-add ka iti group chat nga inaramid da. Ay, kwa. Saan pa, Doris? Ay nawaw, apay ngay. Aguray ka pa man tapag panunutak ka na imbang. Di mo ibaga, adi ka mapan. Kas nakunak itayan, pag panunutak pa'y anaimbag. Gan kasaritak pa'y nga umunan nila kay ko. Ay nawaw, nigayam lakay mo ti boss. Saan mo't kide? Nasingpat ni Joshua nga asawak. Diyak laang kaya't agdesisyon asisyak laang. Ay, una yan ti kasta. Ag-message sakto kan ka no kasano. Ngam no ita, diyak pa'y masigurado ang mapana. Imay ka na umot ni Doris dito yung balay ita, imbakay. Wala kay. Anyat imay na imbaga. Ti may papan itireyon yun may nga agkakabatch. Kano? Inton Sabado. Kat mapan ka ba kay? Di off ko matindon sa badaw. Masaduta nga rod lakay. Tapno makumusta mo dagiti kabats mo Saan na nakasapulan? O kailangan mo't kanyak, no kaya't mo timapan. Saan ka paritan ba kay? Dito yaklatan balay. Asikasuklaan adagiti anak ta. Mariknak matlaang anababa ti panagkita ni Doris kanyak. Ang mga no ibabain nak ejay. Di mo latan ni kaskaso ni Doris. Aging gaita kat kakumpetensya ti panagkita na kanyak. No agsasao, kasla agrig-rig at aklaunay. Ipagarup na siguro nga abak na ka. Iso akasta. Nakapustura ka ba, anak ko? Adda reunion mi itatatang. Reunion. Ay nawaw, nalipatan nyo ka day. Imbagak mo't kada kayo, ti maipapan iti reunion ming agkakabatch. Masapul ang nakapustura ang amapan, tamay sa akmatan a profesional. Oho, kaya't mo lang tagpasikat. Apay ki din asaan, kat ada mo ipasikat kuno bilang laang. Ay, nawaw. Kitaan nyo man ki din, no agrup-rupa a profesional iti kastoy akawis ko tatang. Dahita ti paglaigam, ti makikumpetensya. Kapanak nakakmat nga sa anak a basta-basta tatang. Dakamukan ka. Kumusta ti reunion yaw? Diyak mo na-enjoy tatang. Apa yan? Una, ta saan mo't ang nagpakita day di a Regina. Ay, nawaw. Masapul ka di ayang adda ni Regina. Kumaata isuka nga ruti kalalaingan mi iday. Ang amuklatan no apay asaan nga imay. Apay ka numat. Saan nga imay tamabain iti adda ka sa saad na ita. Itan niya kumaga po ang agbayin ka na kayo. Una, tawan tinatalgad at trabaho na. Karir no more tatang. Ay, nawaw. Anya klase ti kapanunutan day ka. Siyempre, no awan naragpat mo iti biyag, nakababain nga agpaiso ti agpakita. Umapal ka lang kin Regina. Iso akasta ti panagsasaom. Itala ang arimuar ka At dalamapan ko gatangan. Apay ka de. Apay adi ka nakireunion ngay. Imbagak mat kang kati maipapan iti reunion tayo nga agkakabatch. Ayun, pasensya kayon. Simadutak laang iso adyak na pan. Simadot ka, no? Ada ti daduma ang makagapaw. Ay nawaw, anya kumapay nga iti daduma ang makagapo. Siguro, mabain ka iti adda ka sa saad mo ita. Iso adi ka nagpakpakita. Awan mat ti makagapo tapno ibain ko ti kasasaad ko. Sa anak mo't nga agrigrigat ka. Oho, rason mula dayta. Mabain ka sumango kada kami. Ngamen, awanan ti ipanakkel mo. Ta housewife kalaangan ita. Awan na talgad at trabahom. Anya? Apay ay nanak ko.
Nakamisuot kamot nga imay. Ay, makapaasar nga ro dyan Doris nanang. Ay, nawaw. Apay ni Doris, anya tinaramid na. Nagadoa sa una. Sa anak laang anak kiryon yun. Kasta una yun ti panangibaba na kanyak. Dumot laang ti bagbaga na kanyak. May papankan ka anak ko. Madlaw nga dalimod nga apal na ken ka. Jakman amoy ti day ang tao nanang. No apay nga ikumkumpara na tibiyag na itibiyag ko. Kat saan kami mat nga agpada. Ipagarup na siguro nga abak na ka, iso akasta. Di oray ison ti kalalaingan nanang, awan bibiyang ko. Tano siya, kontento ak itibiyag ko. Ngamin, naragsak ti pamilya abinangon mekin ni Joshua. Kwarta para kayong kabakay. Ni, an-anwak ti kwarta lakay. Ag-relax ka? Agpasalon ka? Sayang ti kwarta. Ay na, awatem kid ag-relax kay tangal daw. Madlaw na bambanog ka kay. Awan mga awer ka dagiti ubing. Agdaak mo. Unang. Awanan ti ado angam. Ala, mapan ka kid din. Tapno adda pumintas ka pa'y bakit? O sige, dagasat ni nanang ijay balay na. Ilibre mo ni nanang oras paminsan laang. Ay na, agyaman na klaunay lakay. Nagatug nga ibagbaga mo. Awan anyaman na bakay. Ay, talaga amang namnamakan lakay na. Kasi numanan. DJ Regina ah. Kita am tempos na. Inikan kano nila kay na iti pagpasalunda iti inana. Anya kumaita no inikan ida nila kay na. Ay, no siyak. Mabainak amang ipos iti kwarta asaan kumat ang nagbannugan. Sa balimot ni Regina rumbang laang ay kanila kay na. Tayo sumot ti mga asikaso kada kiti anak na. Awan nga min karir na DJ Regina. Iso akay kayat na ti agtagibalay tatang. Ay nawaw, aglablabos ka na anak ko. Nakababain no tamakangag iti kasta ngay bagbagam. Kaasila unay ti anak yun na Viola. Mangrugi ka man ako na kundurays. Tila ang kwarta nila kay na tinamnamaan na nana. Ayan ngayon ti kinalaing na ide. Naibusan. Awan lat ibagam no di kinalaing. Kinalaing laakan ayo nun. Apektado kayon sama nana. Mabalin ka day, sadda nga mun ti anak ko. Kuntintaon kan naragsak ni Regina itibiyag na. Iso adi ka agbalin akong trabida. Ibagbagak laang ti pudno nana. No imay ka dito itapnula ang iruruman mo ti anak ka. Nasaysaya at no pumanaw ka laangan. Makauma ka mo. Ni Regina la ka na yun nun ti makitkitam. Anyat ar-aramidam dito'y balay. Imayak tapno makapagsarita ta itinalapat. Siya kanumot ti istaring kadagiti istoryam. Ha? Di ka man agin didiam mo dita. Amok nga ibababanak launay kat. Itian niya aga pong aramidam ti kasta kanyak, Ay. Sardangan na ko na, naragsakak itibiyag ko ita. Di mo sang kaibaga da ita akarir, ta saan nga agpada ti priority ta ita. Kontrolong matabusis mo Mangagdagiti ka aruba mi. Ay, uray pre mangagda. Tapno ang muda mo ilaang ti pudno. Di mo ikumkumpara ti biyag mo kanya. Tasyak, pamilyak ti priority. Katsika, ti trabahom. No naragsak ka, naragsakak mat. Di nakmat ibabain akasta Ay, bagbagak lang ti pudno. Maminsan pa'y nga damangag ko, makitam talaga. Nakababain launay kadagiti ka aruba tayo tatang. Pudno mo timbaga ni Regina. Ay nawaw. Kanunungan nyo pa'y laang DJ babae? Kamalimot nga men, ti inarabid mo anak ko. Iti panagkunam ka day. Kat maingato ka no ibabam ti pada matao. Tatang. Gusto nga minay. Nanya tadaking ka, makontento ka. Di mo ikumpara ti biyag mo, iti biyag ti sabali at tao. Gamin, saan nga agpapada ti priority tayo? Saan nagaputa housewife lang ni Regina? Kasaanan ang naragsak ti biyag na? Ay, tatang. Higaid mo kiday ti manggad. Higaid mo tagtrabaho.
Tapno ag progreso ti biyag mo. San kat at ibiyag ti sabali at tao ting kasipsiputan. Ala, wanan tatang. Agbalbaliw kan anak ko. Di mo panunutin alamang ka ngam iti pada matao. Tatay tanto ti pakaibaba inam kunak tumat. Ay, nawaw! Di tay kuman pakibiyangan pa iti biyag ti sabali a tao. Ngamin, tunggal may sakada tayo kat adama ko na a priority na iti biyag. Ipamay samkit di ti ag trabaho, tapno ag progreso ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ni Oliver nga'y nanang, Adda trabaho na, apay kaday. Adala na patag nga ibagakan kwa na nanang. Sigurado ang marabyan manday jayon. Ano saklatan nga urayan nanang? Pudno ka di tinadamag ko, naipromote kanumot ti kapsat ko. Wan, naipromote nga agpaiso anak ko. No kasta, nanayunan mo nga rod ti swildo na. Day tamot ti kunana. Nasaya at mo nga rod ano kasta, mabalinan ti agpatulong kang kwa na. Ay nawaw, agpatulong. Nanang, agpatulong ak iti kapsat ko. Di bali ata awan pa'y maputot na, kandida pa'y nagkasar iti nubyana. Naa. Anya ti bagam, manang salay. Nadamag ko ang naipromote ka kano ading ko. Agpatulong kami kumakang ka. Anya klase ti tulang ti kasapulan niya. Mabalin ka day asi ka timang paadal iti kaanakam. Tulungan na kami kuma. Anya? Ay nawaw, di bali atawan pa'y maasawa kan anak mo. Public school mo ti pagat-adalan ti kaanak manang. Wan, ngam adulat tamo paggasgastusan may. Kan allowance na mulangan Kaasyan na kam kumaading ko. Naimbag kang ka tauray kasano, kat mayat ti trabahom. Di ka marigatan unay. Sige, Kaya't kadi asawunday ta pagadalam ti kaanakam ading ko. tumulong ak manang. Ngam tulungan nyo latamot ati anak niyaw. Ay na, agyaman aklaunay ading ko. Nakasaritam ka titikapsat mo, Salay? Wan lakay. Kahit anyat imbaga na nga tulungan ta ka di amang paadal iti anak ta. Wan kano lakay. Ay na, nagsaya tayo. Santa na parikot ti allowance ti anak ta bakit? Naku nampay. Naimbaglangan, tamayat ti trabaho ti kapsat mo. Ay wan saan marigatan unay. Manutintid ng allowance ti kanakan na nga Awan pay, inton umay alawas kano amang ted. Urayin ta nga ron bakit? Manual daw laang mutkit di dayta. Naimbaglaangan tanaranaan ka dito'y balayo, Oliver ading ko. Hapay ka di manang? Naibusan ti allowance ti kaanakam. Ay nawa, kaano laang idi ng tudak. Ada ngamin binayadan da project iji pagadalan. Anya? Mangted ka man iti uray basit laeng, ta isupay agastusan na. Inton katapusan ko maamang tudak manang. I-advance mulatan ati daduma. Ni manang mag? Maasyan ka kadi iti kaanakam. Nalalala, unay. Mang tudak gam sang aribo pay lang Ay nawaw, nayunam Anya laeng matimagatang ti sangaribo ita apanawon ngay. Ay nawo,
Day talaang tiintad ti kabsat mo. Wan nga rod lakay. Imbagam kumakurang day taa. Idi imbagak anayunan na. Kasla ibabawi na mo ngamin. Iso nga inawat kulatan Saan ka di nga imanugot at tumulong? Idi nagsarita kayo? Jak man amo iti day akapsat ko. Jak amo ti taray ti panunot na. Anya laang mo ti magatang ti 1,000 itangay. Nakunampay. Angam di balay. Maanusan pay laang no mano ti inted na. Mangted makit di manan inton katapusan. Anya pa nga ron. Awan mo't pagpilyan tayo. Anya ti kayat mo nga inuman tagumatahak di ta store. Orange Diyos lahat tamanin Mala, orayan nak tagumatahak iti merienda talakay. Ay, salay! Salay! Hoy! Salay! Ay, unay ba't nanang? Makapakigtot kayo mat? Agasang manday ta abiyag yung agasawa. Apay ka di aya. Day talang samot maturog ti ubrahin nyo iti asawam. Ay nawaw, saan Kamali ti pampanunutan nyo nanang. Anya nga ron ti kayat asawan ti kastang aramidan nyaw. Naira na laeng amadama ti panagina namin nanang. Anyat gagarayo aya. Awan mo't kit day. Mapanak ko maiti ayan ni Antime. Ngum napilitan nakadim magas, idi nakita kayo kinila kay mo. Kita nila kay mo, naimas titurog na iti sirok ti mangga. Nabannog day ta, iso akasta nanang. Ay kitaan nyo saan agapaw tada ni Oliver amang papaadal iti anak yaw, kaday talatan agre-relaxer aramidan yaw. Aramidan nyo latamot ati kabailan yaw. Intun kuan mauma ti kabsat mau. Nay, api akas tamot tan manong dyan yaw. Sino ka? Ay nawa, siya datong. Kabsat asawam. Siga magayam bayaw. Sa dino tinagkapam aya. Nabartig kay manay. Masansan samot tan ti panagin inom nyo itaarak manaw. Gastan talaga ti biyaga. Imbis ngagtrabaho kayo. Saan taarak mo ti sangsangon niya? Sino ako mamangibagay ti kasta kanya? Bayaw ka lang mo da. Nalipatan yung samot tayo na sakti mang papaadal iti putot yaw. Nagsasaw ni manang sanay ka. Obligado Nasurukan ado atawan asikat timang suporta iti kaanak ka manakaw. Dua atawan meten relax lang damanang mo kanti asawa na. Dahil tangarod na lang. Relax dang agasawa. Kanayon ko ang masabat ni Manong Junior ang nabartag. Makitam day tangar aramidan da. Iyin inom dati kwartada. Nanang, panagkunayaw. Okay lang nga ta. No isardeng ko pa ang timangtod iti kwarta, iti kaanak ka. Kasi ti kaanakam. Ngum saan mo't amabalain asikalatan tinamnamaan ti kamsat mo. Saan agapo tada natalgad at trabaho. Ken awan pa'y asawa ken anak mo. Ket obligaan da kamutaan. Kasaritak nga rod ni Manang nanang. Plano mimutlaang ngaming kinikayla tagkalaysa. Ay nawaw. Mga asawa kamutaan anak kao. O nanang, iso nga kurunungak mutan para iti bagay. Para iti masakbayan ti pamilya abuklan may kinikayla. At na patag ngay bakang kamanang. Makapadanag kamot. Anyat ibagam aya Oliver. Saan kun asuportaran ti panagadal ti kaanakak? Ay nawaw, apay ngay. Nagsaritaan ta ti maipapan iti day ta abanag saan ka day? Wain, ngam kasapulak mo ti agurnong para iti kalay sa amikin kayla. Para iti pamilya buklen may. Anya? Mga sawa kan? Wain, manang. Sapay la kumaato saan ngagsakit tinakam yung kanya. Kasano nga rudan ti panagadal ti kaanakam no kastalaeng. Adda kayo mo't kini Manong Junior. Ay saan mabalin ti kasta kanyak Bigbiglaan na kami mo. Makitulag ka. Sa ita, ibabawim gayam. Nakapagdesisyon akong manang. Awanan tinamnamaan yung akwarta kanya. Anya?
Manutintod ti kabsat mo aya. Apay di ka makaisam. Awa mo nga rutinted na akwarta. Ay nawa. Apay nga awan. Awanan tinamnamaan tayo at tulong kan kuana. Taagurnong da kanumatan iti nobya na. Kay ti panagadal ti anak tangay. Kasanulaangan. Ay, day tangarot ti parikot lakay. Uray siyak, jak amo no kasanaw. Oo na yan, dahil ta kabsat mo. Mangilawlawan man. Makitultulag at tumulong sa ita. Ag-back out ang kasta. Awan matan maaramidan tayo. Bakit? Anya nga tanong agpatulong ka kininanang. Ibagam nga ay-aywan na ti kabsat mo tapno tulungan da tayo. May samat ni Nanang. Sigurado asaan at tumulong day jay lakay. Anya ti aramidam dito'y balay, kayla. Imay ko la sinarungkaran ni Nana manang sali. Adaman damagakeng ka. Anya day tamanang. Talaga ka day, akayat mo ti makikalay sa itikabsat ko? Ay nawaw, kayat ko la unay amanang. Amom ka day, agapukin ka, kat di nan tulungan ti kaanakan na. Ha? Saan nan asuportaran ti panagadal ti kaanakan na, gapukin ka kunak. Sika tinang dadaal iti nasaya at alinangan may. Inagawan pa'y ti anak ko. Kasanulaangan ti masakbayan na. Anya. Day, anya day tayo magbagag na inagawan na sika salay. Imbagak laang ti mapaspasamak. Tapno amo day ti ababae ti pagluglugaran na nanang. Anyat kunam? Siya kano tinang dadaal itilin na ngayon nga agkabsat, Oliver. Saan lang aday ta? Inagawak kano pa'y ti kaanakam. Imbaga ni manang sali day taking ka? Un. Ay una yan ni mana. May samot asa na makawaawa. Ay, diyak mo no kasanon. Di mo latan ni kaskaso ni manang. Kasano nga inuguraan da. Gumura ginggat kay kaya na. Ti panunutan talaangan. Kat awan na dagsan na basol ta kadakwada. Madilaang tirik nada. Taing sublik ti responsibilidad da iti anak da. Pangaasim amanang. Apay, anya manan ti parikot mo aya? Ay nawaw. Amok nga mo yun na apay nga imayak ditaw. Kasano ko maamaam mo kat di mo pa'y matimbaga. Diyak kaya't ti kasjaya pa nagsasaw mi tinubyak manang. Imbagak day jay tapno ammo na ti pagluglugaran na. Desisyon ko ti saan namang ti di kwarta manang. At da kayo mo't kinimanong dyan yaw. Napigsa kayo pa'y mag. Agtrabaho kayo tapno mapagadalyo ti anak yaw. Gapo iti day ta kayla. Kastamot tan ti panagsasaong kanyak. Saan ani kayla ti ayan ti parikaw manang? Da kayo ti ayan ti parikaw? Iso asakbay nga agsao kayaw. Amun nyo nga umuna ti lugar yaw. Tulungan man daading mo nga agplano, anak ka. Kabaalan da day tan nanang. Ay nawaw, apay akastamutan. Jak to pulos maaksiptar day ta kayla nanang. Ay pangaasim man salay. Saan anasaya at tikasta ka panunuta, manakaw. Husto laang tinaramin ni Oliver. Agpudno kay man kanyak nanang. Di yun samot kayat ama kaadal ti apuyaw. Sana kasta. Ti kanyak laang kat di mo obligaan ti kabsat mo amang tulong iti anak mo. Laglagi pam, saan a responsibilidad ni Oliver ti anak yaw. Obligaan nyo mo't jay tao. Di yu kayat at tulungan na kami. Kasano kat obligaan nyo mo't jay tao. Ti tao, tumulong day ta no amo na adiserving kayaw. Agsalukag kayo mga min iti asawa manakaw. Sana gapauta ni Oliver tada kwarta na. Kati sumuntaon ti mangibaklay iti responsibilidad diyaw. Di nakmatan pagan ano day jay nga Oliver. Natural, nasakit tinakam nakan ka. Anya, No agsasao ka nga main kat kunamlan asino ka. Jay kanayon ko nga ipagakan ka. Agagat kayo mo't nga main. Saan aday ta obliga ti sabali at tao amang paadal iti anak mo. makapaasar mo't nanang. Anya ti pakaasaram kat manuatawon mo't ang nagnumar ka iti kwarta ang nagregatan ti kabsat mo. Alawo na nanang. Siya kun ti ayan ti biddot. Ay talagang amin asadot ka. Iso agbalbaliw ka anak ko. Agbalbaliw kayo iti asawam.
Aggagat kayaw, tapno mapaadal yaw ti anak yaw. Wanan. Agpapada tayo laang agkasapulan iti kwarta. Kat saan agapo tanda kwarta jay maysa, isumutan ti obligaan tayaw. Saan anasaya at ti kasta akapanunutan. Agaplay kan, Junior. Ay nawo, apay asak ngay. Anya nga ro ti kayat mo? Agtugtugaw ka laang dito'y balay? Kasanaw ti panagadal ti putot mo no kastalaang? Kunak man no kinasarita mo ti kabsat mo. Saanan akayat ni Oliver ti tumulong? Ay nawo, isutad da kwarta na, ng kastapay lang. Iimot na. Desisyon na matenday taa. Kwarta na mo nga main. Saan ang mabalin nga obligaan tayo? Kaslasaan kayo nga agkabsat. No sino pa'y tadaan, isupay ti imot. Wan ata makitkita na ti araramiden talakay. Iso siguro ti may saan nakadismayaan na. Nakitak ni Manong Junyaw, iti may sa department store iti sintro nanang. Wan, ijay kanumot ti pagtrab-trabahuan na kuna ni Manang Mau. Masayat mo't tanapanunot na tinag-apply. Wana, takasapulan dati kwarta para iti panag-adal tiyanak da. Masapul nga agurnong da. Tano ag kolehiyo ni kitay, sigurado adakil ti kwarta akasapulan da. Husto lang nga ro tinaramid ko nana. At least, nagnakam datwa. Wana anak ko. Agtrabaho da, tapno maitad dati kasapulan ti anak da. Saan anasaya at asabali at tao ti obligaan da. Uray si kamot, nagananos kamot itay, sakbay anaadaan ka itinatalgad at trabaho. Nakunayo pa'y nanang. Ado mo ti sakripisyo kitay. Dahita ko mati panunutan ti kabsat mau. Natang, para kada kayo, Oliver. Ay na, agyaman naklaw na, manang salay. Awan anyaman na. Ninanang ngay. Awan ni nanang dito'y balay. Napan iti ayan ti kumari na. Kasta aya. Sumrka atag kapita pa'y. Saanan? Agawid ako, tagluto ak pa iti pangrabian me. Nasa papay manang. Agtukaw kakit day tagkapita. O sige. Kung gaya, kumusta mo ti trabaho ni Manong Junior? Narigat ka no. Nga masapol nga anusan na tapno adagastusan ni Kitty. Kasta talaga tagtrabaho manang. Masapol nga ganos tayaw. Nikitay, kumusta ti panag-aaral na? Okay laang mat. Adamat kit di mait-ited mi nga allowance na. Ta adamat ten trabaho ti amana. Ti plano yukin kailang agkalay sangay. Matuloy intong December manang. Kumplito ka di ti masapsapol yaw. Awan pa iti souvenir manang. O sige, siya kun ti makaamo iti souvenir. Ha? Isula ang mati kabaalak nga aramidon tapno makabawi ak iti tulong mo kada kami ide. Sigurado ka manang? Wen, idi ayway kulatan tapno makatipid kayo ading ko. Alaman nga rin manang. Ay na, agyaman naklaw na Ay nawaw! Saan aga po taada kwarta ti kapsat mo kat obliga ang matan at tumulong kan ka. No kabaalam ti agtrabaho, aramidam. Tati kapsat, uray di mo obligaan no ammo na deserve mo ti matulungan, si pupuso at tumulong dayta nga uray di mo dawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.